Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take that, hey. 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 Let's go. Aya tu ipe ayo le fatifa mai o. Oliva una tata amase solo llevado. Jasila ba ole mate, ile me u fo mai ya. Ulupe ole fanua u fia a ai ya. Wa wala ilo tona ngai lua ile fanua. Mafua angale ole na na wi ala ua. A ope a esele olipe ale la wala ele. Se yupe mawalu ngai shuki la wala putele. Kope mai lai I mai ole moli. Se iva aila I aile awali. Umai o se ala, umai ilo lima. E mau ole ulupe ai ngofo ai ile pakua. Ovale so sopo, ofangi si so. Ele a aile le I ulupe I lololo. A ua a ai fo I mtafalo I ulumoto. A umanele fuate mo ke vatasi le futi polo. Mai ole si pe a, mo maule a pa au. Wapi olo na va ilo na ola si sau. A ole si pe a ua la file la la ulu. Mo molu I totonu mafata yo mai lo mangu. Kope mai lai I mai ole moli. Se iva aila I aile awali. Umai o se ala, umai ilo lima. E mau ole ulupe ai ngofo ai ile pakua. Let's go. Take that, hey. Take that, hey. Let's go. Take that, hey. Take that, hey. Aya tu ipe ai ole fatifa mai o. Oliva una tata amase solo llevado. Jasila ba ole mate, ile me u fo mai ai. Ulupe ole fanua u fia a ai ai. Wa wala ilo tona ngai lua ile fanua. E mafua angale ole na na wi ala ua. A ope a esele olipe ale la wala ele. Se yupe mawalu ngai shuki la wala purutele. Kope mai lai I mai ole moli. Se iva aila I aile awali. Umai o se ala, umai ilo lima. E mau ole ulupe ai ngofo ai ile pakua. Kope mai lai I mai ole moli. Se iva aila I aile awali. Umai o se ala, umai ilo lima. E mau ole ulupe ai ngofo ai ile pakua. DJ. Every day I'm shuffling. So my
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba na ilken. Maheba my love oma. I for world best. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba na ilken. Maheba my love oma. I for world best. Wafuri oe nue nue lupa nue kua Fai mai ai au lai ae ungu ke whawai vai Ole pole ua ama kau whawhia fia mai mai kama Mai vai ba mai au whika ma whasusu Wanga i se mai lima Hands in the air, yeah, shake your body from the side, yeah, kick your feet on the ground, start it all around, kick your feet up and down, up and down, up and down. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba na ilken. Maheba my love oma. I for world best. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba na ilken. Maheba my love oma. I for world best. Vai au au hafa Vai lue mai ai kule rasta Siki ua lua pangu Palo au whango a koe mama Cheers Lucy kaua okay Wha lue mai ai so play So lep Samoa ngai a ngala E lue mai pa LA Ungai uma oso i alu Ni liu lei kuka makau Alu iai Au ak sema kau mau Ungai uma oso i alu Ni liu lei kuka mapali Alu ai tea Ali lue ea la kasi tea Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba na ilken. Maheba my love oma. I for world best. Money my love, my lady my life. Love was so right. Do my orima, do my ilbes. My chemba na ilken. Maheba my love oma. I for world best. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Let's go.
shuffling, shuffling. Come da tocca picchita va bene. Yeah! Se tu la parla piezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Yeah! Come da bene in cave gli I love you. Hey, 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 hey! Faccio lungo mai, ma non so che fai, me li fa male schifo. Fammi mai sono lontino e passa come si fa in me. Le no ma tu ma le gioia in acqua che poi va, o ma ne so. Le cago che le ole ngai ai che sono fu ma lo loina. Au so amore para lei. Shuffling, shuffling. DJ. Yeah.
DJ. shuffling, shuffling. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I sold 2008, you sold 2008. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get it now. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that boom boom boom. Gotta get that. You are the amber of my eye. You are the river flows by.
duffling, duffel, duff, duff, duffelin'. Let's go. Take it, hey. 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 Suma ea, pila ngalo, ia avea oi mo. Ole mawai, sa imo ile po. Esa bali nane no utalan, ulo ifatue utata bale, balo tino le kulai utata nasi. Every day I'm shuffling, duffel, duff, 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 duffelin'. Let's go. Take it, hey. 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 Aina o tutu lepa, suwaiwa o ma o shenea, te ifo itama boloa, a o tutu o la tota tolua, le ai son fa aloha, ai wa ifo si ifo I ile masu, ai lai su e o lo tonua, ai uwa fai una ale lo o matu, wa esi mamai ile sele. Aloha Samoa, waulene yo kasu tiano, awale shibi yalingila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iwa kolu, Amo, Radio Samoa, Vivela A. Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i so whale motu le lumanai.
a fai fo yo yeso fale motu o e sila fia ma fai na fa atilu ni si o fuafuanga e fa nga ile equity o lo fale a wani e misiere por kalame o le malu i fale ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile fa o le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e fa nga ile equity o lo fale motu e fa te wai se isi o fale le por kalame o le malu i fale ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile fa Manu maloi se pepatala o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Ball in e-World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bangu o le BP. O whamrianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala antu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau top up tolus fultala besili atu. E maua ilo wavroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand besili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso for Rayleigh Taitasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DigiCell. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! Tavi tole mai lo spulu minute ona talo ne tole fitu o binat mulmuli o tato tala pe va ponga le sos ta venga lungo la wala ya ta sono le nau silfia tu tolo pe amngan wenga lo fa to le lei tu olano le Radio Samoa to no imo to malao o fa nga ina telefoni ta ore lo le mole pasia moni tanga i mal malama i fa ai lo lungo la wala le se si lungo le tu la fono. So inga lai tōle alau papa, whai asi le mō mara traffic mai tai Constellation Drive, angai lunga le alau papa, so inga wale nai Pace Water, mai I Devonport Ferry, ea, lau sauri kiu angai I mō, tamarau piki o rato sa tō ere tai au, ea angai tau langa le ferry, hawape amunga nuenga, so inga Glenfield Road, ta angai atu I Perkinet, ea, so inga po I Beach Haven, angai Perkinet Road, Pace Slow Traffic, angai lunga, I one wa rotanga lunga le lau papa ia ta tono nau silfia la to nofo la to le lau papa fai manie se venga le taunanga Victoria Park ngai lunga le lau papa ia o tulanga na lo iai ma lo nga lue fo ia tria mania se venga I College Hill ngai Trevors Road Herne Bay Ponsonby Road ia mo ko slow the traffic pa bo tanga ia to I West Auckland ia ole na tanga to Westmere West End ke mola po in Sevalia Road ia rangi ke mo foi la ia Waterview Strait ia upaya si slow traffic towards Avondale Rosebank Patiki Road tanga ia tu malone tunu anga I Lincoln Road anga I Henderson Mall ia tulanga na lo ia na fiafi ia e o mai mota malawa I saunga le mu ma nail flow mar traffic mai Lincoln Road tanga I Henderson Mall lunga Clinton roundabout pasi atu ia wai Cometa Cemetery anga I Lean Mall ia Moa Tiverton Road, Wolverton Road, New Windsor Road ia ke I whako Mayora Road ia anga I le motorway anga I Mangle Bridge ia tongo vinga whako pasa I whako I lanto e malanga atu I kaile e pore ne fiafi o se venga I Simon Street Kaiba Basi le city pai asi bloka o Crafton Bridge anga le motanga sengase au kirani leo po se silfia maro tato no fa pena lava ia fiafi uma sawa tai ao ori o le fiafi po local le nga Crafton Bridge te leo lim mai tai fo mai nga nga wenga ia le ngata le malo le tunu asi na yo tato ai ngolo fata oto lia nga sengase o tino mo tanga sengase ia pe manie anga mai I Manuka Road, ia po I ngai Newmarket, pai po tanga I Remuera Road, ia longa ke moa Meadowbank, St. John, G.I., Beverton Road, ngai Pēmiua, Kolosi mai Ellerslie Highway, Warlo, sorry, o mo kwa mamafa le traffic nga, papena po I Mount Wellington Highway, pai singa mano lo ngai Silver Park, ia pai singa I piki ka mapa se ke ele pisi o le fiafi,
Ia, sangole mu I moto malawa. Ia, o se vainga le na. Greenland Runabout lunga le motorway tuli mai mātou I South Auckland. Whai maari mau po loka mare trafia ngai I a mātou. Pasi mai Radio Samoa. Ko whāso I fua ngai I Manrewa. South Mall ngai ma ngai arkilia. Mea ia se meke pole ngai South Mall towards Takarini. Ia, lako I lo lea I Papakura puke koe. Ia, manuia lea fiafi le maru le tātou tunu. Ia o lo papena ua ngai atu moto malawa. Ia o tu taule fe amu ngā ruenga. O le afiafi o le asangufua am talia I fo I te amu ngā ruenga. Ia o le asa sufito au kuso lua o ruono. Ia mau lau lei le nganga whaalolo. O wholopa pata lopa atuai pa I maulunga o le tātou tunu. Ia mai lama I maunga maulunga pa ia se o pito titi tā lofa lava ma lol folau Samoa. Whaaputai le atua. Ilana pule pa so I fua to so I fua le olo taito. Ale o tātou I maputa I lungo pe au mangalo ea I le tautua whaau ale Radio Samoa su lima e watolu a mo tālofa lava. Pa tālofa le au whangarunga pa I ale atua lo whanono manu a wasa mo ata au tālofa lava. Le whangarunga foi tua a sina tālofai. Ia mālo le pali, mālo le folau. Tari tonu lama e le manunu ta wasa mai tātou ia leo whai fo le manunu vi ia lo tātou tua patalo patu I tua sinsina lo tāpo ia mai whai wa tama whanau sa molo ngā lua ia lofa te le atu patalo patu whai tonu mauro le tulu wala I no whanga ia leo pumoni lama lo tau sia I tātou au lofa lo tātou tua ia me se o whamrianga sa mai long sia I pe tātou I lo nā lofa porovan patalo patu ia tunu mau le whangaruinga sa o se mauta ngase I mauta malawa. E le whāte o tolia I ngase o le tino, le maru le tātou tunu. Ia o whoroman pātalo whātu, o lo whātu, ta tālo pēr. Ia o silfia le li, te au ngangi atu, e fia malolo, o lo whātu o tua, te malolo. Ia lo whātu, pa malolonga le li, pa iantu, pa iani. Ia, maua le malosi tātou, te au ngā mo ia malon whenengalo. Pātalo vai la tō turi whāsalanga I sa stoese. Ia lofa te le atu turi pa maoni o tau pa salanga babe mai se lau fie se lau le nei ia fo I mai sala mo fo I le nei ta lofa lava ia lum pa nau tamam teine a mai le to waso matango fie le nei so ma ia ta tonu e fo universa ba penan pa lo pesa si ai pe o sa ai la ngona o le tama o le teine ia pe la mo pa manosi atu tala noa lo tama tala noa lo tina pa so iai ia le aso so ai ia usa roto la wa onga wa ese me sa pa pena ona pa lo pisasi ai o ngona I te tonu o lo potu a onga ia ria te leo tau alum pa na o le tonu ia le ngana pa alo na o uma ona tu talinga atu e matua tu lo ia me se po le ngana lea na lofa le li mo tātou numa tasilina so I fua e ai tau matua mola e te tu ia lofa te atu o ngalo manui au ngā nuenga si ngā nuenga le nei wha ngai nai le li ma nei alau wha peritania ia ma nei amalau wha Samoa a toa tino le tama supa bilute ona tala o le tula fitu wha talopa ia I la tau I lungo le apia polinga ma lungo le YouTube channel alo whae whapowina Tanielu ia mala ainga o lo eva mai o tara lau mua o ngisina yaso ia whai mai ene fio ngā leo pepe ia pataro patu ia lai pale ava lau whau malu o a mai lea fiafi ia alo patele atu lau pe pilioane malpatu ea sana masina ia alo patele atu manuia lava lea fiafi malu le tunu o lo papena ona mafuta mai lungo le apia polinga malungo le YouTube channel. Ia ka wola mai musika tale fitu au inatu muli o tātou tala e pēn pāponga i le so e le tautua mai a autanga mai a tipi autanga mai a sautao. Mori va maloma whaptai, kalenga e whangamua, kalenga e paisala pai se Mon Francis Ioane. Yunga e ataua sa mea Aaron Harrington ma lor ngā lua da uso bani swafa ia po e tuia marimia to po na po lo tau tua la so ataya i le lofa ma la leo le tua
i lava lena o le au talavou. Fai mai lava la to e mana o i le show. Saulo ala ia e matu ai so. Siva siva i le manaia. Alo ia o fai va o mali e mai le musica. Si o tino e va vai e se le mataina. I au tango no mea ua leo le lea. Au ele au laiti so mai ai le tuisi. Milo lo tino masi ova e pe e si. Alui lalo e alui luga e alui lalo peise matavili. Feliuliu ai solo peise alu o le maligi. Siva mai siva i le manaia. Alo ia o fai va o mali e mai le musica. Si o tino e va vai e se le mataina. I au tana o no mea ua leo le lea. Se lo fomi pe si vale uosi. E la ala a fa sipa solo pe e fai ma oli. Usi ma o la o paga e fa a fesaga i fogi. Oia ole au kuoli. Wa pe oni temoni. Se mai loa i la usi va Samoa. Oli fa atau salamaya mai sau noa. I lau taga o no mea lo sei fai malawi toa. Lau mata ata ua toa. Siva mai siva i le manaia. Alo ia o fai va o mali e mai le musica. Si o tino e va vai e se le mataina. I o tango no mea ua le o le lea. Metate musa mia taulia ya kotuluma. Fai fo i se swinga ua samoa ala a ole fina o masaili tuli ole sini. Fai mafa a moe ile ali i. E tele fai ngata tele fo i o pua puanga. Ai a etu lava tu uile atu ale anganga. Fina o ya malo awa o se lumana. I fai le loto mawalalo mawaleo no sai. Bailo Fua, ule ai se koutu kua,
fia ai lome, ua fia ai lome. Lome, 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 lome. E ulupo lome, e ulupo lome. Lome, 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 lome. E fusu foi lome, e fusu foi lome. Lome, 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 lome. E sawa sawa lome, e sawa sawa lome. Lome, 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 lome. Tafa mai ata leva veau. Olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela o seti. E inua i sana i puti. Aole matai ua tilo tilo mai. Fea e aluia i le taule ale afa alogo mai. Le asemea na e sawai. Lauto fa se fa amole mole. O italene i olome. Sina fa lawa se italiane ai. Lo tamanava ua mole. Sole sole lome se ua auga tete. Foliga peio se panikeke. E sa umua mua ave o ua fuvae. Toe ave mau se vae. E masta la lome ua masta la lome. Lome 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 lome. E lo tu foi lome, lo tu foi lome. Lome 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 lome. E mativa lome, mativa lome. Lome 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 lome. Ole uso lava lome, ole uso lava lome. Lome 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 lome. Mali e loloto telemo e tolo. Olo melene e ulupo. E ai le silome e no foi uta. Olo me tonu la valena. Lei atali la uva ai. Ole ana e sauai. Tagi fa lululuga ole mago. A o fai la utatalo. Le ai toina fa ataliea. Ua e sasiea. Awa te vave au fika gae fai. Te ai pole si ai. Tatau lava na iloa. Lome mai au te alo. E ai le lome samoa. Olo otagi peisemo. Ua maua nei lome, ua maua nei lome. Lome, 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 lome. E ulupo lome, e ulupo lome. Lome, 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 lome. E fusu foi lome, e fusu foi lome. Lome, 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 lome. E sawa sawa lome, e sawa sawa lome. Lome, 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 lome. Hey, ooh, ha. Shake, shake, chino. Lome, lome. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu a mo. O te whataro fo le amatanga o le nei vai aso fau le tātou utino o usi mai alau whaafonga. Ua pua ina matau fia leo leo se ali i fastfuru iwa tau sangalo na matua. Mai nu o sale a panga maua i Amerika Samoa. Ma ua molia ino na whaia leo ni tala tau wha matau. I lunga o wala of so ta inga le api o fōlinga le Facebook. Ma ia wha ilo aise ngai o inga na te whao o ai leoti. Po o le maliu i le teitai o le malo. Le fionga i le pā le mia, susunga la audia le mali atoa leo wa tea pola te wau fosi. O wha iloi wha mau ngā leo leo watu ina atua i le wha amsinonga. Le mōrianga o au manga alo alii. E wha peo le vao le aso mua ma le aso se furu ono au kuso. Na tu ina atua i lea tau le lea lana tu singa i lunga o le api o fōlinga. Ma ia wha ilo ailo na wha o le mariu i le pāle mia. E wha o ngā se la au malosi pe ato e o atu i sa lea panga. O ia wha amtalanga. Wa solia ia au manga alo ali i fastfuru iwa tau sanga le matua o sale a panga, ma ua i Amerika Samoa. Le vaenga se lau valu sifuru valu pui pui pi, o le tū la fono o soli ngā tū la fono po le Crimes Act, o le tau sanga luafe sifuru ma le tolu. A o nofo tau fia ila lea tangate le va inga leo leo le teminei le whare pui pui tānu malala. O le ua whātū langa lea so mua, o le masina fau o September, e tūla iai o iai lumo al whaam sinonga māgolunga, mō le urua i wāla aunga o lona mōrianga. E tos furuwalu tangata ua whae loa le mtanga aluenga o leo leo, whale pui pui ma le toi fuata ina le pueina ma mōria, talua i nei ni oso whainga na sa ili aina koti, po o fuala au wha saina. I lea au whainga e to tolu ni tangata mai whafo na pueina ai, ma mōria i sori tū la fono, e wheso o tai le umia o nā koti.
O ali uma I lātou e to'otolu e awhi ai Connor Striger, 25 tausanga mai le atunu o Thailand ma Amerika. O Ruel Casils, fast food tolu tausanga le matua, ma Rodell Grits, tolu sfuruiva tausanga lo na matua, mai le atunu o Filipaina. O le toa sfuru ma le valu foi o tangata ua awhi ai I lātou na pueina, ma moria e leo leo, ni tama I tai se toa valu. Mo o whaari e leo leo lo whaaua o pēr lātou o whainga po drug rates, lo su e nai no fuanga, o lo o masalumia lo whaatino ai sori tu la fono, tau fuala au whaasaina. Mo o whaafitei ai e le mtanga luenga, le langolango atu peo le atunu o e meise o pulenga ma malu ali ma whaipule, e ala le I wha matalanga, o lo o mawhai o le fesoa swani o sa whainga ai meise sue e ngā leo leo. O le whaamna tuina le vai aso o mawai o le iupeli aulo, po le 5 tausanga talu na whaatuina le sosaiete alo ia I Samoa. Walo I aile tautua matavela ma le sao tāua ona sui a wai ato se furu. O nisi, wa leva tausanga o vea malo ia, a o nisi o lo ngā lulua I tofinga whaamasino. Ai o isi na au na matautua I lea tofinga, ua whai I langi le fōlaunga. O le fionga ia pātū tia vasu e wharwhatu maka sa ponu, sa vea ma whaamasino City, o le fionga ia vui Clarence Nelson, wa malo lori taia mai le tofinga whaamasino, le ua vea nema komasino o suru whainga. O le tama I tai whaamasino, le fionga le utele ni va mata tua tangaloa. Ua vea nema whaamasino sinia, o le whaamasino nga mawa lunga. Ma le fionga ia le sa tele rapi va ai, sa nga lue le whaamasino nga mawa lunga ai o le ua ia tau avenei, le tofinga o le pelestene, o le whaamasino nga o whanua masuafa. Wa mana ia fo I le whailonga tau o loa o le iupeli aulo le sosaiete alo ia le tunuu. Ona sui a wai na tau veina le tofinga lo ia sidi le malo. O le fionga lea tau la papa Brenda Heather la tu. O le fionga ia tuatanga loa au mua Ming Lang wai. Ma le tō whātu I loma ni Ronnie Slade. Sa veo se whaamasino I le whaamasino ngā sori ngā tu la fono le lolangi. Ai sa ia tau abe foi. Le tofinga o le whaululunga. O le ofisa o malo o le Pasifika. Le Pacific Islands Forum Secretariat. O lo I suwai fiti. O isi sui ua maua lea whailonga tau aloa, o lo tautua pēr le to mai whaalo ia, ma sa lo to lo toi le amatanga o le sosaiete, e pe o le tamaita ilo ia sinia ia Ruby Drake, ma Desmond Herman Cruze. O le fionga ia lua maruvao katalaina sa polu e atoa ia ile se fulu, o sui o le sosaiete ua tau au ia ile whailonga, sa avea maurua I tamaita ilo ia na whiriwhiria, e avea makomasina o suru whainga ma whaamawai ai mai lea tofinga, e pera toi taliwai I Peretania, o lo wha mautu wai malona ainga. E se fururua masina ua nofo vava ai aise ali I lua se furu valu tau sanga le matua, ma ua wha sao na toi tango I le foe uri o se pasi la o pasese. E mafua ina ua ioi morianga o le aveta vale wha tamala na o aile maliu, I se tamatalavou e se furu ono tau sanga le matua. Wha pele morianga, o le aveina leo se pasi la o pasese, ai olona la isene ave ta vale e le o fa tanga ina ile tango le foi udi o le pasi ai wana o ta vale le vainga B po private vehicles o le masino me le tau sanga nei a veina a peru ta wanga le pasi na anga ia tu le malai vale le feleolo a o le o maliu na malanga le pasi na anga ia pia a o anga ila ia pia le pasi na malanga ile o maliu na ia toi fa tu le ta vale fia fo ile fale e au mai se tasi o na mea to tino wangalo. Na ia sopo ia ile awala mai tua o le pasi na malangai. Ma so ai loa le pasi na whaafoe, e le ua moria. O le ripoti le fōmai na whaamau ni ai, le onga o manua mai le whaalewelave na mafu ai le maliu. Ua whautua ina malosi le ua moria, a mai alis furulua masina o nofo vava ai ai, i alu e toi a onga ia pasi, le defensive driving course. Ua tuli le whaasalanga i lua tausanga ma le valu masina le whale pui pui, o le taule lea o Stephen Tuamoheloa, o le isi o na ingoa o King Afatoe mai iri a Amelika Samoa, ma leo nea ia pia. Ina ua whaamau nia lona i o ina o Morianga, o le umio la au whaasaina o le maluana ma le umio o ututau, whapea se la au malosi ma le umia lea, o ni mea whaitino e pe o se paipa ma se straw, e wheso tai uma i le whaonga ina o whala au whaasaina. Na te te malosi le li o Stephen I Morianga leo leo,
Ai na ua whaia teu ngā leo i ona mōrianga. Na sui ai loa lana te te i le ioi sori tū la fono na tua i ai. Leo se whai ngā leo i le pitonu o leo nei ia pia ia te sema, o le tausanga le te nei, na pu e nai leo o mōria ma tau fia loa mō suenga, leo o mai alo na wha msinonga, ma ua amataturi lo na wha salanga, i le whale pui i tānu malala. O tala amatai o le nei vai o se fau, soifua. Pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tū i ar fulu, a whai ngono li mau tausanga pe o vātu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tū i ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. So whaponga na marero lea tunu lea wina te muli o tātou tāna e pei o na whaponga e lea so. Anga lele mori atu lo tō soi fōra tātou wola lea so a tae ao. Toi whaponga sa whaponga o tala maisi o tātou tunu o i Samoa. Sa venga tala le tāu lo tu mauru pera mawina i Aukilani su toru lona maulunga. Koe fō i maruru. Lima lona maulano sabili angi mai sau te sifo sul mātango whiere la me awawa po i nisi vaenga au kinani winga po nāra tau wele mai laso a tai au awawa sfuru whāle bela pa moina mo a tai au malona mānuri po atu lona maulano i leono baba atu po i winga leo tau lo ngā tono le vai aso le aso lulu sfuru whāle ma whanapana le aso lulu e am kua mānulua le po e whāle lona maulano. Ya, winga pa nāra tāu ea mai la so tofi, sulu mātango whiere la, ya le lava pe marita la tāu e awa sulu lima le bela pa mawina la sofi, ya, malona maru le poe atu lona maulano i leono. Sa venga le ngā tai whale, ya, wala tō tā pena, ya, i whale tonu le tāu le so, o a tai au, mana i o le tāu, whapena po i la sululu, whale tonu le tāu le sofi, male a sufaraile. Nga leila mara tā pena me ue silfia ame lo whaola te foni vea vea o ambie pe tupu mai na tā pena iai pautuanga le World Safety ni sila Maritime ni sila tanga ruenga le ACC. O le taisua i Aukilani lua minuti le sutasi tāone la nga sua le tai Aukilani to sua le tai le 5 minuti le sutasi po ana nei. Spurpa minute te aritasi le babeana lanso ale tai o neanga. To sua le ole tai i le lua minute le lua i le aori o le so. Spurfitu minute le tasi le babeana lanso ale tai i manukau. Ona to sua le ole tai i le fitu minute te aritasi i le aori o le so. O le sua i Muruwai lua spuroro minute le tasi babeana lanso ale tai i Muruwai. To sua le ore tai le tolu minuti le tasi i le auli o le so. Patalopa si o tātou tunu pele o topi ngana mo tātou roto i atarjonu. Nā nama e mātanga o fiela o whaafonga le tasi o ono te simari tasi whaamo. Aore tautua le radio Samoa patalopa atu ai i ao te oro nei mā lor folau. O se mainga le tausi o tātou tunu o lo mā nei al suru la mātanga o fiela o awaoni si vaenga o le aturu. Lua suru iwa le bela pa mawina mai Samoa.
Ea malon maru le fiafi lua su lima mana tua I lau talo si o tātou tunu. O se vainga I Northland, Waikato, Rotorua, Taupo, Taranaki. Orem kua manga I ona tau sun mātang o whiere nā. O se vainga mara nā Bay Plenty, Ken Country, Kispon, Ox Bay, Lamua Wellingtone. I alo pauti munga Lamua Wellingtone. A wā pasalo atoa. O se vainga mara nā Wairarapa Palms, the North Napier, Hastings, Tauranga manisi vainga no tūtua o se e pā. Ia lama. Kalai stete mora no tūtua. Orem kua manga I ala kau ia mātou raro nei. Ia mano roar ku seida ko ki makale upenga wā se kai au mo. Sta venga nā tana le tahu, mara tana le tahi, manga si o tātou tunu umana tua lau tana manisi vainga no tūtua. Oi. Ia walama porklame pa ngā solo, wa mtali ai po le vai yaso, leo le asong fua so pito au kuso, lua o lua ono. Ina ua tulai maritato taimi so whamra miruto wa te aile tulai fitu, ile tautua le Radio Samoa so lima, iwa tolu a mo si meila pa ponga tato porklame ole, alanga upu. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ia ulu ma tā folau. E se tasi o mau whapea, o le a folau o le whausanga le sāna nofo ai tautai e Samoa i asona mua. O le whausanga o le whale lea, e la umi, e fuafua ia mwhai o na sili ai na ofe tautu, ofe tuli atu. Ia, ma le ofe foilea e whapea e sili ai ana pā e tā ua o le utu. Ia maisi foia na mea whangota, o na e whaisi u umi o ofe. E iai la le tū e masani ai tangata, e masani o nasi asi maulu fale I fale nei. O na latu aisi lea I le tautai mo se pā whangota, po o se isi tu ainga mea whangota. O le tūlea tā ua na mua, o le malanga whanga, o tangata e asi atu I le tautai, ma aisi I mea whangota. Ai tā ua le whaangatai e tautai o le alo whanga. E le mawhai foi o na tu ua pēnā tia e le tautai se pā ua taua na wina e se tangata malanga. E ave lava iai. Na o lea folau o le tautai e te mauai pā tonu ia, o loo e nau iai, e se lo le fale e te ulu iai, na o pāle aina e vatu ia te oe. O le winga leo le upu, ia ulu ma tā folau. Ia sanga tonu ma ia mautinoa, e iai le taunu unga le leo lau filifilinga a fai. Tā usili I mea a noa, ai ua e te ele fua I o taota e pala. Tautua nā li, e tele ala au o le vao ai le la wa I la au. Fili te taulo ma vaufau. Au o le oso vale. Ia ulu ma tā folau. Manuia ngā luenga le nei asu. Oh,
O vin paptai ia matango fiel ve inga saunia kane sia papa tonga ke siana Samoa mai stamaki lalo taita inga sunga papenga inga ya perone futi marpatua ya mafa lo fatu manuia longa wenga tanto pat patia i pe le matango fiel le lopo dedi ne yaso po ne yaso ilona lofa malona lei pe lava sa ptalo la yen malo le tuno Ai tonu auri tia me uma e le paatasi mai e o lo ta te watua tu maulava i le atua lona lava vi inga e le au noa. Lua su tasi minuto o te ali tu lai fitu a parpitu tala tato leina i meli apia polinga YouTube channel. Wha manoa mo asa soi fuan maro tato tunu au inati nai wha si siranga i whianga maralpanga wha tonga e kalisia manu tali tu lai valu tu tu leo penga le loloto Pastor Pony Fonti ea mga rai leo tātou po klamisi e pā i po staima le piapi ea tātou lavolo mnian maro tātou tunu o i pi au ngā nuenga mānor wha mālosi ngā nuenga i le paingo fie ea e pa mālosi pe lamno pātou lo pa mālosi umolo waso wa fie fie ea e pa vai umolo waso ea wa le lopalan me la whai ea e lu tau wina mai lo wha vai na pe ea le na ya manor ngā lue papatari tāpua inga maror tātou tunu mai se lawa tu asin sina la whangaru pa ia le tua manor whai tano ea spoi pe ngai fo i le tunu ngā ruenga ya lau pōne yaso nisi wanga et whea ngā ruenga pa mria le tua patalawatu i le sunga papengainga ya a Sora Ellen Vai manora wa papatai mai pa marmore tai toro more atoro whaanga Penga se mantapa loto papai Pastor Yone se mantapa papai ia papea ia ivi Luka Fanta mona sunga man proclame papai tele lama le lei ia lai tolo fanga ia mese fam dianga ilo ne fata wa nia fa sangon maro ta to no ne fiafi patala to ia tu ile to vai unga ia mano lama mapta mai tai o nai man via mai lai tu o mai sina leo ma si ona tu atina ya no salia lo maputa mai Allen Pay la mo Wellington lo pauti mungo lo awa paso la to tala to ya Rachel Sifa mai Point England ya po cleanliness ya mano la valeva mai ya via la vale piafi nai tato musika ya se va ya tala leo tato laina apia po linga ya malna YouTube channel Pastor pon mano tato ya mai kana mai au fi ana popua ya pa piene mano le tunu ne via Allora, posso
Na lo Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui alingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo Radio Samoa. Vevela a. Nom tala na tātou laina tolo pitu tasi lima I matolo no mera a soifua tātou imeli api o kolinga e malonga le YouTube channel Molem Nova la mai. Tolus folu se kone laua toe tuinatu malo tata tulu vala mai papa pela soifua familiatu le soifua o le tama ia te otala setu familia le tua ia te oe toina ia manuia laua soifua tala bantu po le tama tai pa ia onga ia pa I tapa u ia shoranto ainga tina ia pe oina Patu ya Amelia, pe patu ya Pale, Malato, Songa Benga, Arofatu mo topa patai maputamai, Rachel Sifa, ya Malola mapatai, Oi, o Papanta KTP, Mamoliato le panga mai otara mo ainga I matautu I apia, manga ya lua malofa. Mai a Papanta, Haynes, Fretton, mole ainga, alofatu mole ainga uma I matautu, fa mai se fa pengainga ia moli male paletua ia sina, alofangana mai ia Panta mole ainga fa tai. Ko sfuru ase kongenga kwa. Maya
Whatau le o na whai mawhonga whaleo pōrenga le Radio Samoa, whamlio so pōn mano le tātou tino I tamāti nā, o uso matua whāpensa la manai pana witi, o tau uma whamlia, tau waso I fua le soanga leile li, toi whāwopo nisi tau sanga stele so I fua mahonai, tātou manatua pēa, ia avea pei tātou e whai alon whingalo, manuia te leo tau waso so I fua. Happy birthday to you all, si pō mario le ever band. Pelea ia se mea alofa e le uma le alofa. Awala.
Taimi tole mai suluiva mirute ona tāno ne tole valu. Whakarabatu ia fiti, ia balole maputa mai, whakarabatu tu pine a Maria tu ua, whataisi, sanai manuia mai o tau i Melpone, kusal manu luo tātou lo patu, lewa e manuia mātou i au ki rana nei. Nisi o tātou whāsinsilanga i whioanga mararwhanga, wharatonga i e kalisia maru. Smela pa ponga Samoa. One ngalo saulo minga o le tusi o le so ngā patsiai ma le lo minga o le bao pipiri. Ma wai pa lupenga o Samoa sipo tutuila manua o nisi o taratu o Samoa o ala ngā upu o le mtapa i oia le mtai whainga o whanablawe e pei o whai poiponga maliu. O le usio singa o ainga psilipa inga o paolo si i whaaloalo whanangingo e kālesia ma le tele o le ngana whaano longa. Fitzful tā lāre tāore tātou tusi nau toi o iai wha mole. Nā le ofisa lamba o le Radio Samoa, tolu ono pātolu, Hope Avenue i Manuka City e Mawai. Monisi pamtalanga tala noi lau whonga pia fia le mata ofisa i lo oiwa lua no loa slima i Vatoro i Numera. Oiwa lua no loa slima i Vatoro i Numera. Pētanga i ane shrub radiosamoa.co.nz. Ia, whaisa uka. Mauan nei. A ko yaku. Ia, please, wha mulu koe wala Wargo fua iai wha mulu. Team No Excuse Sumba. Ua sau lama le malulu ioe. A tili ailo malini pe anu whanopo ilo fale. E leilo apia mai kana mai au yasang fua uma lama. Pa iari tātou wha marastino. Team No Excuse. Mawai le wha afu. Ia, mauposina anta. Ia ai. Ma nei ale ma mai ma le tino pe atulu ke FC Wasangpua is Tahamaki Hall Community Hall Lua Fa is Tahamaki Road I Otara Apoleono Papela Stofi le Tepoki Hall Otara ile Apoleono ele aise tongi o nei pa Marasino ya o mai tato Maputa pai tato pa Marasino O le maputanga sa punawa i au kira nei o te mua e o whorofan patala pātu i le paia maulunga ma le mamalu tau wee. E le tātou nuu le su le sunga le pātama o le tātou maputanga sunga le to ina ia i o se pātu pātea marpatua ta mali mpai la unga sa oam ta maitai walom whanau ta inane ni o tātou paolo ea ma ni o tātou ngafa malu ai tātou. Ma norsa i fua maria ma le rangi matafi whaptai le lofa tūtui loa le tua. I loa tō so i fua mso mātou wola ua ala whai mai ai lona no i le nei tai a fōu o lona sa pāti tā lofa lava. Ai le awa tele ma le whālo alo e whāsisi la tuai le pa ia o le tātou maputanga sa punawa i au ki lani nei. O le apata no ina i la solosulo iwa o kuso le no fuanga e pei on silfia PIPC o neanga i le tula apa le spulu le tai au. Tāna sangatu po i male nganga maulalo mana umia lo tātou awa i uma. Ona ua vai se unga fo i tātou te le mafuta. Ea malo i ai fo i nimta upu e mana umia aiso o tō pilingano. Ea malo o lo le awa i mai. O le ane a bea lea, maana e toi tolu po i naini wha moe moe, wha mole wha manatu atu po i lau la fonga, ea masina tai tai, e waso o tō fonga tau mawha mo le aso, stano pe i le atua e tai tai, manui atu i ailo tau soifua. So mātou wola tātou whēno a iai lo nā lofa malo nā ngā lei. Ea ma lo whaaro lava sa inia le nei whaasi sinanga le fionga le tai tai fono, sui e tai fono ma lau a fono o le tātou maputanga. A lelo tala no mai nisi mea pia silfia tili o lua lima lua tasi balu iwa tolu balu. O lua lima lua tasi balu iwa tolu balu manengang whāloalo. Let's see. Wo uma e pene. Le anta to yel piso mo na lau ma to te le to falo ina la faloa
Yo pa ia pa ala nunga tā Samoa, e nei se mawe po se poto nā te pao popo peto ese se iota, pa ia lama mai le pavau e o i le pavau, a le aso i tonu ia le mata o le niu, pili tonu le ifia maina i le aunga ma le pā pongai o le nei pā si silanga tā ua, i le ama ma le pā loalo e talo atuai, ma sia ai a o la au. E suli ma feoi o le swapa se umanu o le pitu tasi i lona po yala, i whanga le misa i sa pulu sa le longa. Wa iai se langona o au nei se umanu ana, se umanu sa le inua. O le toe tangata matua, o le tātou ainga, tātou sanga ina, lo o tō mamalu, tātou whiai loa i sa le longa i le lawa, ni neba se umanu au noa. La so surono se tema lua o luono, se o tātou soa na pule, pa soa ni o tō whingalo, e mta upo ngonga o tūla i mai tonu o se o tātou ainga. E winga i le nopo sa patino le swapo se umanu i le masino i ulailo o luono. Tani tonu e soli tūla pono, lona patino ina, o le tusa mai unga tusia, o le tūla pono, ma le pa masinonga mamalu o Samoa, tani tonu, o le ata i atu i ai, le atua lo tau soifua, i le aso tātou pēlo i ai. Pai ale nei wha si silanga, ma le wha loro tele, sa inia se umanu ana, se umanu, sa nei lua, ea masuli o le ainga poto poto, wha aputai. Ainga sa se umanu, i le awa ma le wha alo, ua tālo atuai, pelo inga o le tātou ainga e pia whātaunu ina. I le mahasina se tema surono, la se surono, tau sanga lua o luono, o le nei pelo inga o le awhaia, i le maota o sia le atoa Ioane, o alo ni leva se umanu, whaau mua mua, le awa, i sa pulu sa le longa, sa le tonu o le a whautangia mai, le nei whaasi silanga, molo tātou whaatasi umai, i le nei aso e pe ona whaaido atu, so i fua mai o manuia. O lo sai nia le nei wha sisidanga, e le sa o le ainga, sa se umanu ana, tēni, so i uma o langolango ina le nei wha sisidanga, se umanu witi, fono ia, tā whaonga, ti sione, sia le ataua, i ane matole a fo, Iosefo, ma le nganga wha aloalo, wha aptai. E fi anga sa pani, wha sisine le awa, ma le whālo alo mō tama whānau uma o le whianga sa pani. O loa lanam papa au i au kena nei. E le pa ia lama lea au wā le susur tapa au whāsina le sunga mani tōna whālongo i ai Samoa. O le pa ia lama lea au wā le usoli suto a le sao na lua. Le mamalo i ngoa matua i a manga mani se upanoa e ama upu ia te oe sa pani. E whia pa manatu atu la tātou lotu pa manatu le tai au fau. E whaia le asonga fua. Losu wha au kuso lua o luono. I le manu manu le kāne sia i manu kau PIC. I le malai o whatu ngā titi. Balusfuru Wiley Road i Papa Toe Toe. Taimi mō le silpia o le wha i le afiafi. Pa manatu atu la tātou tau langa e pe o na masani ai. Pa mole tau au mai le plate ale ainga mo sa tātou wha marastino, ea, pe a mai ale sauninga, lo whangia le tua, wha moe, mo moli atu iai lo tau soifua, so mātou wola tātou whiailo iai le manuia, ea, ma le wha alo tele, tai whono, ma le lau lau. Kia uma pea. Uma. Nere uma. Pasisilanga mo alom tam whanau sale au mua kilani ni sila. Pasisila atu i alom tam whanau uma o le nei nuu o sale au mua o lo analam papa au i tawhai fio au kilani ni sila. O le awhaia tātou fontanga le asolua solua au kuso i le tuatusi numero manu awa stradi o tau o tau rugby football club i le tu la e spululua anga i le tolu le fiafi wha mamla mai vaenga e pei o na iai le tātou fontanga muli le masina o medu o luono.
Te tonu e le alofa pa so le tua tata ya tu yailo to soifua. So mātou nei ona i le aso o ta o lunga pa mole mole mana tu mai sau tai ya wa sa to fa mano stino pe mai al tato fontanga monisima mtananga pa so tai mai le sunga le faila tusi le o lua o fata stolu tolu tasi pitasi o lua o fata stolu tolu tasi pitasi so i forma i manuia tai fono lau o alum tam whanau le fianga sa le au mua i au kilani New Zealand so le lai o mai a kamani Pātulu otsa moa i lau wha sausonga Pāsinu tonu le nei pāsi silanga tama whanau si o mātou nuu i fosi saro whata i ano a maa paolo mangawha e whapea le au fue sina au wana tana lei pa ia mamamalu o le tātou nuu tō atu i lau whautanga le matua o whine talanga o leo ua tau nuu mai le tusi ma le tātou e kānesia e paka sai fosi saro whata i ano a maa e whapea le au ona le atua ua mana o mia lau so swani. I le whamai e ina o le tau o le ngā nuenga sa whenga iai ma le tātou e kānesia a whio mai, su mai, tātou pēlo ai a wasa o whilangalo e a ma le nganga whaloalo le tū la sutasi tai ao le asto na i lua su lua o kuso i le toru fitu lua Massey Road i Mangele o Minkri East Community Centre tua o le library e tāua lo whingalo wha mole mole e le wha so tai o le orua tasi o lua wha o fitu fitolu orua tasi o lua wha o fitu fitolu e a monisi wha mtalanga malengang wha lalo o le maptanga le whianga o tanu ngā manono o le anta oto ia wha maene o tai loto pa ia mo mamanu Samoa I le amata mai I le tai sama o le tui manua se ia pa ia le si upapa ia angalenga o tau wilo ai malo tulou ai maise o le awhingānu inga stofia le atua o loo wha no manu ia wasa manuia o Samoa. Whapita o ngapa le nei whasi silanga I tamali I whai la unga o se o mātou nuu o tanu ngā manono e pa ia a wale fio alo sina. Ia fio le puai whale o le ainga sāle wālasi, a fio le matua, e ma le uso li a lana tai, ia a toa ma le puai upolu, e le mamalu, le whale tolu, ma le vainga lepa, ma opo ia tui sā mau. Wala o tuai le awa ma le whaloalo, le tātou whianga, tanu ngā manono, ia tātou uma o lo alalam pāpā au I au ki le nei sila whapea, o le a whaiar fontanga lo tātou nuu I le asto nei lua su lua o kuso, I le lima I le afiafi talano ina ai le mta upu ta ua mai lo tātou nuu ma le kānesia I Samoa no puanga I whaiai o le numera lua barbaru Richardson Road I New Windsor I Aukirani ma la wat foi le malosi o lo tātou nuu e am tupulanga tāla bou ina ia tāla au mai e a monisi pa mtalanga o lo tala noa le orua o whātasi lua fitu iwa lua barupā orua o Fantasi lua fitu iwa lua balufa. Ea lo fangia le tua pole stele tai atu lo tau soifua so mato wola I le aso o ato faina whaatai sainia e silinga tusa a whaani niva ro pati ea matupu wola si osi krei malenganga whaanalo wauma. Leis whaiwai asa ma se mausa mora tunu pele tam whai atoa ia ato liwar sa e pisi al sami. Pa uale al sami. Opo e whanangata I whane poto tau tai sela natu yama. Pa mangaro le ono pa tau waa. Ia mori atu pa maro ma pa tai. Maripurenga le radio Samoa maro mato pa tau waa. Le atoro tātou tunu langolanga mai pa sisilanga pa mnia le atua. Ia e tala noa le oiwa lua lua se mai patolo numera. Mau le leia I lama a toa I tino le tama. Ea, whatarabati ia pida sā fuatanga. Pida sā fuatanga whaptaitele lama. Malo le mapta mai. Lau sunga marpatua. Ea, manuia pori pasonga le fiafi mai. Ala tātou pese leo, tātou sele, tātou porklame. Lewa tā pena mai pasta poni. Fontil, tātou porklame. Tu leo penga I le loto. Mria lau pasonga sā moa ne fiafi.
Te la moi mafuta mai au kulani manu tu au yo tu no ana mau. Alofa te le atu mo to. Amria le ri la to lo ato to le malo si so mo tanga sanga si mo to malawa. Te ia fa malo longa le ri. Ni se ai ngo pe ngai fa no noanga ni se pele ma tanga mo siem malanga mali. Ta mai se le nga ngo le ri. Alofa te le. And we are the poor. Ila upele pofea uyai
Po valeo mau to tasi na ua to lai marita to taimi loa veru te wa te ai le to lai manu le ua ta pena mai pasta poni tiri tato por kame tu le pengai le loto se mai ala pa ponga Samoa. Mātou whaafitai fo le fiafi lo mātou tua. Me o malawa wai whaia moi mātou lau whanau le yaso. Whaafitai le yaso atoa mai le tae au si o mai le fiafi. Lau tau singa ia e mātou. Mātou mawai le yaso whaapopoi le yaso lo mātou wala tama. Whaafitai tele lo wanga le lei, lo alofa ma lo whaamaoni. E mea umana e whaia moi mātou. Wau mea alofa ese na mātou maua mwhaonga ina. Le ola ma le malosi, lau puipuinga I lungo awala mesa mātou wheo iai, ina o mātou mātua ma e na nonofo I whale, sa e tausi ma leo le atua I mātou uma. Leo mātou li maili e fiafi lo mnuia, whaaftei tele tama, mātou te whaafo I atu le vi inga I ato, ia vi I alava oia no mātou li Isu. Mātou whaaftei le atua ono le whaalutanga o mātou maua, o le tongiola ala le soifu Isu, Mātou mau ai le wha moe mau ai le tua leo le tanga, mau ai le ola I whawa vau o umana e saunia moe mātou. Mwhai ona mātou le whale atu le mea silisilo no pa ia.
o le ola whaavau le langi wa e saunia mai mo i mātou, whaaftai tele le atua ia vi ia lau swafa e whaavavau. Mātou mai le fiafi le atua e whaiala mātou Paul Klame pe ona masani ai. E le mwhailavona mātou o loa e mātou tiri o atu i ato elo mātou atua mana o mia lau whatasi mai. E te whaau mai, ma e whaamanuia mai le fiafi le mātou Paul Klame. O le mātou mta upo o le a whola lau tuspa ia mau mātou whaita wina, ma o wina. Le atua o lau lava upo e le o se upo i mātou lau fionga e whape nao na mamana o iau fionga pa ia o lo iei tono o lau tuspa ia. Mātou te susueina malo mātou te tonu le atua. E mātou te mana mia lava lau whau unga e te whau wina ai lau upo. Mātou te whalongo iai e le ngatai lea. Whau ufo i le mātou ngā luenga o le wholofolatu. Ma lea o atu o lau upo a wā lava le atua. E a le so swani soifua maolanga whaale nganga i mātou umalava. O lau atunu o uso matua whawhine. O le a mātou mafuta le nei pō le atua whanau whaale nganga le atua mātou talo i lau fio le nei fiafi. A lofa mai ma whaau. Whaau le mātou whalongo ina ia. O lava lau upu i o mātou loto fua mai eini fua le lei. A wale atua mātou o langa i fia au na ma whao ngā ina mo oe. Malofina ngalo. Talo le tua i whaamanuia u tangata le nei fiafi maua fo isteimi i whaamanuina. A wālamba le tua le mātou mawhitanga, mātou te whaalongolongo i lau upu le nei teimi. Ia, mai a fo i le nei fiafi umal ngā luenga. Tu maupe ia tu o le vi inga, o le whaamanu, mo le whaanitanga. Mo le whaatau wa ia i mātou. Vi ia lau swafa Jesu lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Amene. Talofa sa mo le fiafi e le ia mal mamalu o le whasausango foi si o tātua tunu pele foi ia mai lava foi o na maunga tele se ia o na maunga iti whatalofa atu le ia mal mamalu si o tātua tunu i tupu mai si o tātua tunu le ne fiafi le ngata foi le whaptos whatalofa mo na i o tātou au na ia le tua e so se whatawhaitau langa o whaafonga mai matapo i mai le fiafi le ngā luenga whatalofa atu i atu tau le swafo Jesu lo tātua li'i mo lo tātua whaola. A talofa inai o tātua mātua, tu asen sina o lo tāpo i mai, o lo mafuta mai le fiafi le tātua Paul Klame, a talofa whaapitoa i a te utau, ia manu i atu le tua i a te utau, tu sai fo i ma le tātua mafutanga i le fiafi, ma lo te talo, ma lo tāpuai, i ia lava le tua. A talofa i nisi o lo o i tonu o whalpuipui, o lo mau ma le tātua Paul Klame le po, whatalofa atu i atu tau. Elega ta foi lea whatalofa atu e nisi o lo i tutonu o maota ngase o lo whata o toli ai, na i tua asin sina ta mamatina i a uso mtua whawhine o whanau, po whelava se whalemai o lo o whapenao na whata o toli ai, ni fiafi ia e whatalofa atu ia ma whamaisi atu foi le ngang o le tua, e nei foi fiafi, ma nei taimi o lo nofo ai i tutonu o whalemai ia ma nofoanga o pupuanga ia fo steimi ia e toe fo ia i le fale ma avel moenga ia ma avel vi inga i le tua fa tol fa talo fa tu i sio tina ia mama to ono lo ia i le fale mai i miro mua lo ia i misio matu ainga ia na le leile tua ia toe mama to ono ia i le file mo le tua ia le no fa malo longa ia to le tina e tu sai mama i le tino ia le ngata foilea e le whangaloina le fiafi le au whenga luenga o lo ngā lulue e le fiafi so se meo e ngā lue ai tonu o whenga luenga ia le ngata foilea o mauta malawa le ngata foilea o lunga la woltele tonu o ta vale o lo ngā lulue le malu le tunu whata alo fatu ia te utou le ni fiafi ia ma moli atu fo il wha malo le ngā lulue malo le sa ili malo le eli ia le na a le fa malo si lava ngalue ia ole ale mfai fona survive olo le nei lo langi mai mise nei atunu ta tu te yai ma tele pili tele me fai ia ai fa tai le tua ia lo mawala nga luenga te tua ai si o ainga si o fanau si o tolua ia ma ainga poto ia le ngata foile ole o nanga tono le nga luenga le tua fa manuia le tua i tiute ma faiva o tama whana o sa mo le malu le tunu o lo whenga i mga luenga le fiafi. Wa ta alofa le pa ia ma le malu o si o tātua tunu o lo
tala whautole nei lo langi so se tu o ke lope o lo maua mal nei Paul Kalame ele nei fiafi ia whatalo whatu ia tu tau no nofo mau ia tunu ese pe fo i mātou nei New Zealand iau kilani ia no le tātou sa ili malo po whelawa se tunu o lo e whaafonga mai ai ma e mafuta mai whatalo whatu ia tu tau whatalo whapto i sesi o whapenao na asia si mai fo i tono au kilani nei malanga mai Samoa, malanga mai Australia, te lola i ia nai whanau fo ina malanga mai Australia, whanau i Karisia, i arangata fo ilea, whanau e patino si o mātou tina matua ia te sia te utoi, no nā soi fuol nei vai aso pe o na mātou ia i le astonai, fit iwa se fulu male lua te usanga o le tina a o le maa losi o le savali, maa losi e alona soifua le tino ia me se fo soifua faale nganga happy birthday mama sia te sia ngata foi lea o whanau pele na malanga mai Australia Samoa ia ona o le taua o le asol tina i le astonai manuia fo le toe te li watu po i lava nisi na malanga mai ia ona o faale velave ia o maafutanga e me se o maafutanga mainga whatalo fatu ia manuia atu ia tu tau toe te liu se aso mai e whamanuia le tua. Ia whai fwoi o se whafonga mai se tasi le fiafi o se teimi mua nei o lo mafuta mai whalongolongo ma le tātou Paul Kalame le fiafi whamanuia atu le tua i atu. Oe, le tātou Paul Kalame nei o le tutu le upenga ile le loto e peo na masani ai au nātu ai fwoi me tautu atu ia la auto au na nei poni forati ia se e pa ia fo ile afo le iwa ma ngā lue whatasi tuai le fiafi ma le fionga ia teito whata alofa whapitoa le sunga ia teito ma ngā lue atu le fiafi au na mateu tu atu oe e ala i le Paul Kalame o le a tātou whianga ia le fiafi vi ia le tua ia sanga wha fo i pēle vinga le tua se e maali le tātou fo launga wha tau sanga le awa toi fo ina ama vai atu o kuso la tau tātou se atu fo ilisi masin fau o le nei tau sanga. Ia ma o la talata atu fo i le whai unga le nei tau sanga. Me le mo le toi le wha ma lo le soifua, ma lo le tautua, ma lo le ngā lulue, ma lo le au auna, le ngā tau ngā ruenga o tiute tonu e ka le sia. Ma so se mea lava o lo o ngā lulue ai ma au auna ai. Ma alu whatasi ai le tātou whai ngā malanga wha le tau sanga le nei tau sanga. So evi ia le tua. Me se fo inai e tātou whanau a onga, wha ma lo le ia tu tau le whanau ia o onga o lo whenga iai. Ia lava le tua le nei fiafi o le tātou Paul Kalame le nei fiafi. Ia o le a tātou o tātou Paul Kalame. Ia amata i le nei fiafi. Ia mai o te loi i lava fo inai so tanga i le tātou mta opu e pe ona mawai atu. O ni vaenga fo i o le a tātou iai pe lava i le li o lea o Paul Kalame a le tua yaso muli muli. O le tātou tala noa i le tāu tele po lea o le tātou malamalama le whailonga o le toe fio mai o Yesu. O le fiafi neu te mana o te tala noa i le mea o le atupu i le anganga o le tangata i tua atu o le oti. Talo le nei Paul Kalame te maho fau o le ara bawani nai mai aso se lua i tala noi nai. Ia on tātou tala noa i loa le vai aso i tua atu. I tātou mta upu i le aso sao tama. A o le nei foi mta upu. E whaatawa ina i tele tama awa o lo whaatawa ina mai ai le whaata oto leo la tātou whaatawa ina le fiafil nei. Ia tama, ni tama sto lua. Ai o le au tū leo le tātou mta upu ni fiafi le au so le ni fiafi. Uso mtua whawhini. Tātou te fia tala no ina le mea o le atupu i le anganga o le tangata i tu atu o le oti. O e le o onga whaperetani e ta o le intermediate state of a soul after death. O lono inga o lea o onga e whatatau tonu lava lea o onga i le mea i le anganga o le tangata mai le taimi oti ai. Se iau o lava i le taimi e toi tū ai. Awa e leima sesi e le toi tū. Se vangla wa fio mai Yesu o lai ola le tangata.
Wa i tangata o le aola pea le taimi tu e fio mai Yesu. Pea ma vai mali atu ia le manu fe ai ma taimi o le fitu tausanga o pupo ngā. Pea whaiti te tonu iai. A o taimi ia tātou te fia whaatawa ina le fia whilnei. Tātou te fia whaatawa ina. Le taimi o ti ai. Awa o le mea le o le tupu. This is the reality. It is what is actually happening. It's happening right now, every moment, every day. O taimi umalava. O le meta o le oti. O le oti o le tangata. Ma o le telitonunga la whaakirisiano. O lo tele ai foi le ese senga i tutonu le li o, i tutonu lava o le li o le whaakirisiano. I le manatu lava lea e winga, po le mta upu le winga i le nganga pe aoti, po fea lui ai. Tau iei foi sina whaanunumi le titi. I le tūlanga o manatu ua ese ese. Ona po fea le mea e halu iei le nganga o le tangata pe aoti. Where does the soul of a man goes to after death? Fea lui ai. O le visili. Pe iai se isi wha moe moe. Pe aoti le tangata. Is there another hope? Or shall we say, is there another life? Is there another existing of a soul? E se si ava noa e mawhai ai o na toe ola pea. Ia le nganga pe aoti le tangata. O nai fisili na e taulanga langa tu ai le tāhua o le tātou mtaupu. Ai avatu ai fo i mase fisili fa pe a ofela. Ofela e alu i le nganga o le tangata pe aoti. Mzalo le sili tonu ale taun tātou fisili ai. Ofela e alu i le nganga o le tangata pe aoti. E tāhua tele la le fisili nei. Awa o le fisili nei. E te tauno tātou tala noe lo natali. I se tala noa e manino ai i le whaalongolongo o le tangata. Tātou tangata tangata olo ola. Tangata olo ola masoi fua. So everybody that are still alive, existing in this life, in this earth. E te tauona tala noa le visiri la. E le tau fon tātou whiwhiwhi tātou tala noa to ngā me, not an issue, but it's a subject. O le mata aupu. Tāua. A wani o tātou whiwhiwhi tala noa i le mata aupu, ne loti. Le ngai tātou te whioti uma. Te lofi po i nisi e pele i si o tō ainga e le i mawai atu, e le i levana mawai atu. O na mali liu. Ai tātou te le lopo, o i le so o mai, o tātou. So, death is a real thing. It can come at any time. E mwhaona tupu le oti so steimi. Tā ua tele lalo tātou tala noa ai. A wā ole a mwhai ai. Ona a mai ai tātou. E ui lava e tala ese ma ese tele tonunga. E mana i ole tātou tala noa ai. I fo steimi mai lau tala. Mai sau fisili. Pe mai sau whamtalanga. Wa soa mai. Wai tā ua tele o tātou tala noa i mea nei. O mea nei se taun tātou tala noa ai. E le taun tātou whiwhiwhi pe pala ai e tala noa i langa o mea. O lea nga i tātou. Ai fuol tātou tala noa, ai fuol tātou tali. E fuol tātou ba ili ina o mea umama aba nei mai ai ia. Le so sia ma le mātang o fie. E fua mea umalava. I le upo le tua. Le fua la te umwhai atu. Whea lava la tātou a ngai ai. Tātou te umwhai a ina i o tātou o. E whao ngā mai i le fionga pa i a le tua. O le visiri. A o le hala le mea le wha mai i le fionga le tua i le. E winga i le am taupu. I le intermediate state of a soul of a man when he or she died. O whea lu iai. O le altala le tusu pa ia. O lo iese tala matanga o fie lava o le tala whaangongo na whea Yesu o le whata oto i le tuse luka lo na mtau pas fulma le ono. Whai pas fulma le iwa o le tosu ma le tasi. O la iese teimi mulmuliane o le antatu whaita wina o ina.
e maninoa, o le amoa mai el tātou tali. A o se whāta o tō lo whāta tau ini ta māse tō lua, o la salo, ma le mau oa, ma le tangata mau oa. So later on, we are going to read and get an impact from that particular story, or a particular parable, o le whāta oto. A le memo mua lava tātou te fia tala no ai, whaso ai. Tātou te li whaitau ina le tala lea. O le tāua ia o le tātou vaili ina, ma tātou tala noa, ma tātou siri. O le alea mea o le oti. What is death? Le alea mea o le upu oti. O le alea winga o le upu i le tangata. What does it mean to a person? To a human? I le tangata o le ola. O le alea winga o le siri, o le alea oti. O le alea sautari, o le alea oti. O le ale wingo le oti le tangata whātua. O le ngangana e leni, e rua ngangana, o le ngangana e leni ma le ngangana e peru lea tātua e mai ona winga na tātua whātangofi lea. Fo e lea e mai ia ni mea e mwhawna tātua maua aise mālama maanga. O le ngangana e leni e le upu o le Thanatos. O le Thanatos e le upu e leni. E whapelo na whalili wina o le upu ngau le teth. I le ufa Britania, a le Thanatos, ia po le oti i le whasamo. A le winga whaale eleni, ua le ai se manaba, ia po oti, pe ua te tea le tino, ma le ngango le tangata, ina ua le ai se manaba. So the moment that the breath of a person halt or stop, mai lale winga o upule a le Thanatos, lona winga, ua uma leola, ua uma. It's finished. The end. Ua leise mea. Ua I u leola o le tangata sa ola I lunga o le funga ele. A le ngangana e perula, but the Hebrew, tau iei la sina no loto le titi, o le upu e ta o le maveth o lona winga. O le te anga o le tino ma le anganga. E tai tusala ma le wha eleni. Luinga o le oti le o le tino. O te tea le tino ma le anganga. O oti la le tino. O le vahenga lo na lua la o le winga o le upulea. O le oti wha le anganga. It's a spiritual death. O le te anga lea o le tangata ma lea tua e whaavavau. It's a eternity separation of a man or of a woman from God. O le te anga, o le upu te tea, a e le te tea ma le maftanga ma le ainga, e pe o le o tiltino. Wa e whape nā le winga o le whawinga ina o le te tea i le tino, i le o tilea, pe anō whamtalaina. O te tea matangata sa lato mauwhatasi. E le ngata e te tea matangata. A o te tea fo i le tino ma le nganga, winga walu ese le nganga le teimi oti ai. A le winga la le upu le o le maveth e le upu e Peru. E le ngata o le te tea i le tino ma le nganga. Te tea fo i matangata sa mafuta. Woti. A o le te anga a le tangata ma le atua. E whaavavau. O le winga nganga o le meka o le oti wha le nganga. Wa separate mai le nganga o le tangata e le to e yaise ava noa e maua se maftanga a le nganga o le tangata. Ma le atua. Pela kene se lua fwe po sumal fitu me tupu ya atamu eva. O le polo inga lea le atua no ya atamu eva le kene se na e lua fwe po sumal fitu mai o le aso e lua te a ai i le fua le la au. E oti ai o lua. E mantaulia la nanga sala lo atamu ma eva ina ua leu stai le polo inga le atua. Oti fa le nganga lo. Mantaulia, e le I oti il tino le taimi nganga o la. A le mea utupu, wa separate ma le atua, woti. Rona winga, wa misi el tangata le mea sa te tauna iai ma le atua. Mea ngā le tau mai e paulo o le glory. We miss the glory of God, or we
are short of the glory of God. Wa tutuli ese tātou, a wa leo I tātou le pelua fisa no tātou toyo ton. Wa separate mai tātou e le tua, mai lona mamalu. Aisa, ongore me ta o le angsala, a mataulia o le angsala lea. O le fui mai e le aonga le apostolo Paulo I le Roma e ono lon foi pue lusu mal tolu. O le totongi o le angsala. The waitress of sin is death. Ringa o le totongi o le angsala. O le oti. O le oti langa e ta umainga. O le tetea. Lo ringa o le totongi o le angsala. Ai a le tangata o angsala. O le oti po ole te tea ma le atua e whaavavau. Alau tātou maalamlama le winga o ngala apostolo Paulo. Na pauale mea e cancel ai, pauale mea e ave ese ai au mitele le whaasalanga lea. To ave ese. O le maua e le tangata o Yesu I lona soifua. O na cancel la ia lea. O maule mea ka o le redemption le, tongi ola. Ave ese la ia lea o le sala lea, po le oti lea, te tea lea nganga ma lea tu, a uto e whao la ina lea nganga o le tangata. O mawala lea mano o le tangata. E to e whaiela maftanga ma lea tua. Na o Yesu, na o le whao le tanga. Na o le talia o Yesu, e to e mawai lea mano lea. A o le tātou tala noi le tau tele o le winga o le oti. O le oti, wha lea nganga. O le te tea, o le nganga o le tangata ma le atua e whaavavau. O lo ringa la, o le oti wha le nganga e lua noti. E ifo il mea o le oti wha lua ngai tau mai tu ia tu se whalinga. Tau po ilusu maltasi, o le oti wha lua. O lo na winga, o le oti wha lua, po le oti wha le nganga. E le ngate oti il tino. Ai to oti fo le nganga. O le tu e mose maftanga ma le atua. La sau ni alu se oti, e alu le pafi. Aina le paua le avano e toe maua mai le avano le peon tatu, peon o tau. Na o Yesu len sau faile tongi ola. Sa al toto Yesu. E tu tongi ele tongi sala le moi tatu. Fa mai le, o te fifai tau ina le, le mau autu ma le pole se mau taua le fa autu iai. Ia, ma le fa oto le stembul muliane. A le mau le, o le luor kon nito lon tau po e lima lon fai po e valu. Usum tu fa fine, fa pelo no fai tau ina. Ua mātou loto te tele. Ma ua sili lo mātou nau. Ina ia o ese I mātou mailitino. O upu ia Paulo no whai a Korinito. O upu le tangata o le teu talatu ua nau o ia ina ia oti ia ai alu whatasi ma Yesu. Whamai, ua mātou nau. Mātou te mana nau. Ia o ese ia mātou mailitino. O ese mātou mai le tino luinga lo teu tala I le nganga, I alu le nganga. Mai Paulo, se o mātou manau I o mātou whiotia. Se ia separate mai mātou mai o mātou tino. Ai si I o mātou nganga e nofo whaatasi ma le li. Amen. Nai sau mai, o mātou manau I o ese I mātou le tino. A ia no nofo I mātou ma le li. O le separation langa le tau del noi le fiafine, I le oti, separation. O le separation na o le tino lava, o le oti o le tangata, e le o ia ke riso Yesu, pe le o iai se whatuatua, pe le o iai ia te ia se maftanga ma le tua. E oti angata I lo le tino, uma. Ma le oti o le tangata, e oti ana o le tino, ai faa wau pea le maftanga, faa le nganga ma le tua isa, o lai ola le nganga. A au tūla o le tātou mtau pule fiafi nei, a o whea lai o iei nei anganga, o wheo iei nei tangata. Al ma nei e o le whai upu lea na o whai tauina nei, tātou te loai, mai Paulo, o le tetea, mātou te fio ese. We want to separate us from the flesh, so that we can be with the Lord. No nofo, o sao ale mea, o lai whaatali mai lele. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body to be with the Lord. Tō tele la tangata, usum tō whawhine. Wa masani le oti le tātou te wholelele, le normal death, oti le tino, umalo, noti, ya, whai le sauninga, o tanu,
Ia whaile lau awa, whai mea uma o a ai, oti, o le tino lea, ma sani i tātou. So we are so familiar with that death, o le oti le tino. O le stangata, ngā le pauanga le me luna mai fufau. Nā le oti lea. Me whailanga e leina tangi, whanoa noa, ia wai tau tātou whitangisi. Ese whitangisi, o lesi tangi. E tangi e leise wha moe moe. A o lesi tangi. E tangi ona o le fia. E le ngata whanoa noa. A lai ei fo i male wha moe moe. Pea whaina te loa. E toi tū mai. Le tamā, ma le tina, po le atalii, po le awhine, po le anti. Po ai lava le tangata lea e ta atia o le ave tanu. Po le o tanu. Woti. Tangata e le wha moe moe. O leo tila ngai masani e tere tātou. Ai wha le lau i loa tele, leo ti wha le nganga, leo te whaetu. Wha le lau i loa tele. Leo ti lea tātou tala noa ai. O leo ti e iai le wha moe moe. E o ti. Ai iai le ama noa o le nganga. E ola i pea. E le, o le tele o tangata e le fia su e iai. Aisa mea le inga le fia su e ma. Nau tangata e fia sa ili lesi I lesi mea lea, le oti lea le ngata, le iei le wha moe moe. E te lea mafuanga, e mumusu e lolo nei unga. E mumusu e lolo nei unga, pe a whai oti, ai leo ia ke riso le soifua. Pe a whai oti le tino, ai le se wha moe moe le nganga. O lesi mea mumusu nei tu oileanga sala lai o lai. Langa lai whamaila o ngā le apostolo Paulo. O le tutongi o le angsala, o le oti, po le tetea ma le atua. O le ola e whaavavau, o le me fōa I fua ina maile le atua ia Keriso Jesu. Roma e ono whai pulusu maltonu. Loinga I le fia whaalongo tangata I le memomua. Wafu ele o mana malamai. O le oti, o le tutongi lea, o le angsala. Ai se tātou tala noa la uzum tu whawhini. O lesi mea lewa mo ngalona o ele mele no me ele lisi le no tuange. O lesi mea le no le fital no al telo tangata. E fa le ta o tele mana tu mama I el to telo tangata ile mele ai sa. Ona wo fa se ina ila to le tele o onga fa pe ele ai lava ni na mea fa pe na tupu. O le tua le tātou te au ne, o le tua te lele alo fatu no, e le tai a fa pe ngā le tua e tātou. E le ia ngā fa salanga, e le ia ni nā mea, e tu sape tau te oti e tātou te oti leanga, e fa mangalo a tātou e le tua. E le fie I loa e le to te le tangata langa o fa se ina I lātou, isi a onga, ma mea I fa pea. E fo I e, au te popole le a whaine, le te anga to sa te le fa pe ngā le tua. Fa pena ia na mea noa ia le o langa o lisi tangata ma le to telo tangata na le leo se popole le tāu o le mele tātou te fia tala noa o fea lu eile nganga o le tangata pe auti se tātou tala noa lava lai le loloto o le upu le o le mavef le upu e peru o le mavef e le ngata uoti le tino o le to iai se mafutanga ma le ainga ma tangata o mafuta iai po le upu lea ua tetea. Ai ua le to e maua fo'i se avanoa e to e maua ai se isi maftanga ma le atua e o lava I le whaavavau lava. O loinga ua tetea. E winga leo le upu leo le mavef. O le oti ua tetea. Pe a whai e le ai se maftanga ma le atua le taimi a ola. Te ele whaaolotanga, te ina Jesu, le aise, le ola whaapa I ina, le aise ola matau le tu, olona winga. O le taimi lava lea na ola aiso mtua whawhene. Na o le pau le na o le awa noa sa maua e le tangata lea. E whai eise la maaftanga ma le tua. O se maaftanga sa finangalo le tua te tau o na o I le whaavavau. Ai pita iane, o na uoti, e oti ale tangata mio le tonu. Oti e leo I aise maftanga ma le tua e ala I le whaola tanga Jesu Keriso lea lava e alanga le teimil nei.
Lea lava alanga le taimili nei, le faa o le tanga. A lea la ua mavef, lea la ua te aisa e oti e le o iai se maafutanga ma le atua. Misi ato Yesu Keriso le soifua. A le te le o manatu o tangata ese pea na utaua. Ma ua foi tono le li o leo e ka le siam tel tonunga wha Kerisiano le tele o tel tonunga. Tele o tangata e winga le oti. O nisi e manatu e wha pea o le oti. A oti le tangata o na moe leo lo na nganga. Se i o le wha msinonga. E loa ipo fea i aipo le langi po se oti. Tele lo ia e po lalo manatu le na tel tonunga. Me ka o le soul sleep. O nisi e manatu e wha pea o le teimi oti e le tangata e whai ai lolo na wha msinonga ma awina atu o ia e le taunu unga e wha vavau. Nisi foi tangata e wha pea a oti le tangata na toeola mai lea pe reincarnate mai le tangata lea isisi awala. Po se isi fofuanga o lo iai o lo ola pea i alo nuinga e wha pea manatu o tel tonunga lea. E mwhainga e toeola mai, e te ola mai e pe o se, e ola mai se pe o manki, e ola mai se pe o isumu, e ola mai se pe o e pe o manufelelei, e koe reincarnate mai lo nganga, e sau i lisi form, it will be reincarnated into another form. Ke le lo ya oe po laso tel tonunga, il nato i ngā mea, ele fia vea ma isumu pe a woti a, ele se fia vea monkey pe a oki, le ai, e mga o kako ki o sa o me taung tato wo, e wal tel tonunga, e mai se atunu asia, atunu ia foi le ia le au Hindus ma le au vaenga ia Buddhas mga e te tonu ai oti a visa alusa o le fomo le isumu po me fa pena oka a nisi la foi a mese la le Kerisiano la fa tutua pe la o le to tele tato pe fola o tel tonu e manatu e fa pe a oti le tanga o na alu le lo na nganga ise no fanga ele tu mau na la wo fa tu ise no fanga lo no inga lua no fanga e fa tali ai le taimi o le toi tu mo le fa masnonga muli muli ma le unga o lona taunu unga muli muli e fa vavau tatou fa ta waina la le manatu e oti tangata uma ma le la tatou anga ia tua anga i unga ia po fa vavau ia lua o ngā le tatou te fia taunu that should be the conclusion we want to get into o fa vavau e lua the two eternities a le tatou te fia ai toi fia va ai tasia ma fa ta ua lava ia tatou usum tu va fini le fiafi e oti tangata uma e te oti o te oti e oti tangata uma e le ai lava sisi le oti o nisi la atonu e fio mai lava Yesu o la e ola lisi tangata a o le o langa ma le soifuanga ni tatou te le loa po a fele unga po a fe fio mai Yesu and Paulo mele tatou te vavai our focus and what we should believe that everybody will die e oti tangata uma o le o manino e oti tangata uma e pei ona moli maua mai le fionga pe ia le tua e pe reiva no foi po lusu mo fito le fa pe e pe ona to fia fo i mo tangata uma ia tasi lo la to woti ai mulmuliane o le famasnonga na la sa ufa pe na va mai la apostolo polo everybody individual has an appointment time with God. Fa mai o lo to fia mo tangata uma. Pe o le upu atofa mo tangata uma. So it's an appointment for every individual. Lo minga oti tangata uma ese teimi oti tangata uma. Ai fe oti uma tatou. Ai oti fia faita wina tua fo ilale tusi lea. O le faila unga o lona mata upu iba. Ma nei e o upu o le poto o Solomona. A nei o le launga la ti a kono nafi mai il tusi lea le faila unga. Mata upu e se fulu ma le lua. Aka le ma neia. A le lau te fia mai e fo ile tusi lea le faila unga. O lona mata upu iba. Ne fam tala mai tatou le tau tele o le tatulo.
e oti tangata uma, le se le oti. Ta mai la ia lea, o le whai upu e lua, ta upu iwa, e tutusa o no o mea uma i tangata uma lava, e tasi lava le mea e o i le ua mio tonu, ma le ua mio leanga. I le ua lelei, ma le ua mama, ma le ua le mama. O le na te whaia taulanga, ma le na te le whaia ni taulanga. E pei o na o i le tangata mio lelei, e whapea foi o na o i le tangata angasala. E pei o na o i le na te tautō, e whapea foi o na o i le ua matau i le tautō. Wa iaile nei mea leanga i mea uma lava wa whaia i lalo le la, e o lava mea e tasi i tangata uma, wa tumu foi loto tangata i le leanga. Ta longo la i le whai ungo le whai upu. I le whai upu e wha. A wa o le u wha tasi i e ua ola uma, wa ia te ia le wha moe moe, a wa e sili ona le lei o le uli, wa ola i le leona wa mate. A wa ue ua ola, wa lātou i loa e oti i lātou uma. Ua mankang tau mai me le kukusa uma ya kanka uma. A oe oti, lātou te le i loa se mea, ua le ai fo i se toe tutongi i a te i lātou, a ua faa ngalo ina i lātou. They disappeared and we will forget them after a long time. Woti, wa luatu, wa uma. Dano winga, e tau mai i le tusi a le whailaunga o Solomona. E tutusa tangata uma, e o lava i le oti. E oti il tangata le lei, e oti il tangata le anga. E le whapea a e ko anga le loku, nga e le oki e lea. E le whapea e wha maoni lava i mea uma, ma o oi al tangata mi o tonu, ma le lei, lau soi fua wha le nganga i lau lava silsila. Nga e whapea lea, e le o leo ti a joe. Pe o le aho o ni o tausanga i se lau, e wawena whiotis tangata le ai, e pule lava le atua, i le taimi o ti el tangata isa. A le nau whaitawina mai le e peru eiva. Wha mai ua tōwhia. O le uwha Britania, we are appointed. Luinga ese taimi o kako appointment. A zon pongala, o lisi ngaka e saungi langa appointment. A o lisi ngaka e le saungi langa appointment. A e saungi e kia loe vai sau loia. A e saungi e kia loe vai sau fōmai. A e saungi e kia loe vai le konsula o Samoa. E ke mo ka penga lei. Vai au documents. E vai ia me umai mga omia o lo passport. Fai fa le leo lava i ke le alu kongu mase lalu ve ua aisa lai ke lo. E onal gaka le ke alu e vai. A lo appointment. E oa nga e alu fo mai fai fa le leo la e. Winga e kaunga ka ele le vange le fiafi e ka ele le alu ai aisa. Langa o lai ke alu vai fo mai. Ke ufa mal fo mai e ko lunga wa ia ko ngom kwa fa le ko ngwal me aisa e manga omi le ko langa le appointment men nga a o tato e ta pena le mo appointment ia ta pena le mo la wale vai le loia ta pena le mo la lu vai le fo mai ai ma kwa le ka penga ka ko mo lo waso a tofaina e te oti ai wa le ta penga le tangata na ai fai ai pe ya ole e pea o le langi al tau ainga, e pea o le langi al mātou ainga. E pea o le langi al kako e kālesi, aisea, ka whao, ia o le te me o tia. E mga o e whai aku se, moli mau maa ngaia, le ai. A mole, e pule ale e tua le teimi e o tia el tangata. Pule fo ile e tua i langa langi, o ele o stato langi. E moni o ti tangata uma, Alvisili, ai pe tutusa umai unga o tangata e whioti. O le tali, ele ai. Ele tutusa. O manino mai e oti tangata uma. Ai manino mai foi, e lua i tu ai ngā tangata e o iai le oti. O le tangata a mi o tonu, ma le tangata a mi o le tonu. O le tangata na ola matau, ma le tangata ele i ola matau. Tangata na whaalongo i le upu
matalia ma le tangata na whaalongo le upua lea po le tala le lei, ai le talia. Le la tātou o e whaitau ia le tātou whata oto. Ai whata oto whalanga le ana toi vinga koe lau kamanga e whai atu ia la salo, whai atu ia apala amusi, e wakua la salo zei, la kui o uso e ko lima la ingolo ta maasi, i kau ia le whaalo tanga, kau ia le upu ma whai awangi i sau sesi le melinge, le uke ia, aia, awa tuai, ai whaalongo lai le luka le lau whai tawina, luka e sfulu ma leono alono whai pue suma leiva, o le tastangata mau oa, ua ofu le ofu pa auli, ma le ia vavae, ua tali le leia lava ia i aso uma, ia po ua aifi o lisi whapung, ua aifi e fia ia i mea na te mau i aso uma, nei se alofa, mai o le tastangata matiba, fo ia ingoe ala salo, ua taatia i lona whaitutoa le mau oa lea, ua lilo le papala, ua manao tele ia ai moi mea na pa uifo le lao ai al mau oa, a ua mai uli ia po maile se itulou, ua eto na papala. Ua o foi ina oti o le tangata matiba, whalongo, lea ua o ina oti le tangata matiba. Ngai mawa o faulele se senga upu yan tātou talanoa ya nei, ma le tāua le upu ma vef leanga u whai atu ana nei. O le oti o le mau oa, o e mina le oti o le tangata matiba mai, ua o foi le oti o le tangata matiba. Le ala tātou te le oti o le tangata ami o tonu, o la salo, e le apala ia i la le ma veflena u whai atu le upu e peru le aisa, e le ingatai ina le a foi le maftanga a la salo ma le tu. Aisa, o le ese senga, na ola lavalo na nganga e le ioti. Na. Mai uoti foi le mau oa, ma ua tanu, ua i se oli, te whaitau malwhai pua lusu malua, wa o fo ina oti o le tangata matiba, o na vea lea o ia a ngelu i le whatawhata o Abrahamo. Wa oti fo i le mau oa ma ua tanu, ua i se oli, ua whaatau ngā ina. O na tepa e i lea o ia, ua nei loa ma mau atu i Abrahamo ma la salo i lona whatawhata. Ua alanga atu fo i o ia, ua whai atu lo utamae Abrahamo, ia e alofa mai a tau, ma ia e awina mai la salo, na te fufui le tumtumu o lona tamatama i lima i se vai. E faa malulu wailo nei lau whaiva awa ua aupopua ngā i le mumua le afi nei. O na whai ane leo Abrahamo lo watali ia e manatu, na e mawau mea le lei i lo o langa, le life le nei tātou te iai. Usom tō whawhine, leo toi wha manatu mai Yesu, na ola uma o lua mala salo i leo langa. Le la ua uma le ava noa la ua li i au som tua whawhine nif. Wa uma le ava noa la salo mal maua. Ua whioti uma. A oe mau. Le la vai maua le ava noa i leo langa. We are still living. We are still existing. Le la vai tātou te ola. Maua le ava noa. Ava noa lea. Le ava noa le mele la o te el tātou whaitau. Na maua fo i la salo o mea leanga. A ole nei, ua wha oli ina o ia a ua pua ngā ina oe. E le ngata i nei mea uma, a ua tū maule vanu tele i lo tātou bā. Ole mea lea, e le masao mai ai e ua i nei, ua fia o atu i a te outou. E le masao mai foi o e ua i nā i a te i mātou nei. Whalongo le lusu malfitu. Ono whai atu ai le o ia, le mau o lea. Lo uta mae, lai whai Abrahamo, o te whaatonga atu i a te oe. Ina ia e awina atu e ia, o ia, la salo. Ia e awina atu o ia, ile a inga o lo uta maa. A inga lai whiola e pe o lalangi nge ka ke iai. Whama ia, a wae to a lima uso. Ina ia molitino atu i a te i lātou, ne i lātou o mai foi i le nei mea pua ngā. Ua whai ane Abrahamo ia te ia. O ia te i lātou mose ma le au perfecta. E se si whapunga, lai whai atu ia te utou hapa praise, o ngā ia te utou poni. Ngā ia te utou tō whai whiau. Po ili swafa o lau whai whiau, ngā te lotu ai, ngā whai mai ia le tala. Ngā ia te utou lau au auna. E te whaalongo iai le teimi le nei manu e te le ioti.
whaalongo i mea whaaleanganga, whaalongo i lau whaiwhiau, whaalongo i isi upu e te loa e o lai loa nganga, i mai le upu o le atua. Whaalongo ia o onga whaaleanganga, whaalongo longo i pol kalame whaaleanganga, e so ia whaalongo longo mai maua le teimi mea e lea o ngā. Teimi o maua le ava noa. Wha mai whaalongo, le upu ngā whaalongo, whaalongo i ai. So mai u whaiane Abraham o ia te ia, o ia te i lātou mose ma le au perfeta, ia lātou whaalongo i ai. Whaalongo i la, whaalongo i ai i le upu o le wha o le tanga, le tala le lei lei o lima ma o lima. Tala le lei e Jesu Keriso. Whaalongo i ai, a ua whape atu o ia, lo utamae, Abraham e, aua, ai a whai e aluatu se tasi i a te i lātou nei e woti, e salamo ai i lātou wai. E se al mele wo i ele mawawhau o le maua, wala e mai le afi se oli. A lai conscience, lai inconscience ale, tanga lai malama, lango le whasalanga i whaatali e le tu e tu. Wha mai lana tala, wha mai aua alu watu i eise tasi na oti, o luinga lau mawawhau le wavenga. O le sina mea o le tele na ola ele to tele o tangata Kirisiano o wavenga. E sa ili wavenga, e kaua kule le me, kaipe o se wavenga, ia liu loku o iloa, kau laku le mea o wavenga, pauan me le, e sa ili lisi kakanga o me o fofongia. O le fie whaalongo i lana whaifi au, o le ustai ai, e kaua kule lea, la unga vai ako kupu mai se wavenga, se whai keke el kako se i mengi o wavenga. Langa isi wavenga e leo ni wavenga mongi. Amen. O isi wavenga e plan, e set up. A iei a wavenga e moni. E iei a wavenga e moni. Don't take me wrong, because I do believe miracles. A ole mele na to tele itangata na mulimuli ai Yesu, i taimi o Yesu, mulimuli ai wavenga. Mulimuli ai wavenga, ele mulimuli o se nau e mulimuli. Fa mai le lilea, a latu se si na tupu e se wavenga e koe o lako, e lako ka lai ai. Fa ingo fie ianga li liu o uso male ainga umalo utama. Na, fa mai le o tolu tumaltasi. O na fai ane lea o ia i ate, a fetu leo Abrahamo, ile mau oloa. Pe a fai la tau te le whaalongo i fai fe aula e ola. E ui lava ina tū mai se tasi na ye woti. E tu sape e tupu se wavenga e makau kia e alu se si nga olo koe ola mai. E tā la i lo ainga. A fai e le whaalongo i fai fe aula e ola le taimingi. Mla tau te le maafa fai lava. Ona sao mai le mea ngai te iai. Amen. Pe folinga mai e lua mei e popole ai ia le tamalea. E matau lia foi. E leo se tala moni se mena tupu le mele nei. O le fata oto. It's a parable. O le fata oto na whaia Yesu. Au mai a Abrahamo mai le fia afe ma afe tausanga mai le whianga inga tuai. Ai avatu ma Abrahamo oi mai fo i mala salo i teimi o Yesu. Ko ngeki ai loa i nā Yesu tangata o le whenga inga tuai ma tangata o le whenga inga fau. E la tu te iai fatasi i le ola e whavavau. A wala na mai Abrahamo Yesu. Langa fo Abrahamo o le tamao lau whatutua. O le tamao tātou. Tamao Israelu i le tino a o le tamao fo i o Israelu whaelenganga i le vei tātou. Wa isi tangata whamei reo ka kou Israelu whaelenganga. O tātou o Israelu whaelenganga. Aisa. A tātou wawa ai i whaamanianga i ana whaamanu ia i le tua ia Abrahamo i le. Kene se surma le lua. Mai le tua ia Abrahamo. E fai foi oe ma whaamanuianga mō ainga uma o le lalolangi. That's it. O le vesiri la. Nga o mai le ola o Abrahamo i le taimi ngei tātou te olai o tātou manuia e mese isala e lungi ifko awhanga ngau senturi nei. Le ai. O le whaamanuianga le na whai le tua ia Abrahamo.
na awala mai le seed po le fatu po le fua. Fua tangata, fua o le atalii, o le atalii, o le atalii, o le atalii o apara amoai o Yesu Keriso. O Yesu Keriso lea na mafuai na whaataunu i na mai pe na whaao maia le manuia, le whaamanuianga lea. A apara amo i ainga uma matangata uma o le laulangi. E alai lea, e alai le whaao le tanga ma le tala le leilea. Tato manuia ono le tala le lei, anga le tala le lei, anga le Yesu, anga le upo Yesu, anga le tala le lei, whapengi ala ke lo ala ai kangaka sa mo. Me monia. Te le lopo la tūlanga iai o lai sa mo le teming ei from 160 or 150 years ago since ai la tūtala le lei, ke le lopo la me o iai sa mo ai, e lo te tunu. Anga whapea le o mai missionary mo le tala le lei, yo oku sa mo le tala le lei. I wonder po le ase tūlanga o loi sa mo le temini. Te le loi a joy. A le manuia so le i tangata umalo langi tangata whaatua tua le whanau whalenga ngā paramo. E manuia a inga uma. E manuia nu uma i a te oe. O ina whaatau nuina o Yesu. Ina ua whaia Yesu le tong yola ma le whao le tanga. Mo i tātou. O asum tua whawhini. O le nei la whaata o tō tātou te tala noai. O loo mai e se whaatusu sanga i tu a inga tangata e to lua mau la winga sa ola i le lo langi nei. Sa i lewa no e tasi. Nanga e tasi a lewa no e maua le tangata e ola e le lua. Tasi a. O le tala la lea, whaata oto Yesu. E mai e se wha malumanga, o le wha tustu sei no i tu a inga tangata e to lua. Two characters. O winga o le tangata. E tasi ale winga lea e tatu e mai ale tele i o me e se winga o tangata. E ola i laloifo o le whenga inga ma le tua. Ma le tangata e ola e au noa ma le tua. Lale mea le rira na whai. A mea na tu an whai al mau oa. Ai le lei ai lana laulau ai. Ai le aise alofa i le lati tua oi. Le aise alofa e ave aise mea ma la salo. Loinga o le tangata wha maua lunga. O le tangata fo ilea mana o tele. O le tangata fefete. O le tangata ele manatu isi tangata. Na ola lava ia i mea ua maua e ona lima. Ua na le whaonga ina whaamanuianga na whaamanuia ai le tua ia te ia. E whai o ia ma whaamanuianga mo isi tangata. Langa ala na whaamanuia tātou e le tua le telo mea. Ina ia whai tātou so that we can become blessings for others. Amen. Ai ala le mele ilo mai i le character o le lilea. Ese ma mao ma le mea nei la salo. Le mativa la salo. Ai maua lunga lona whaatua tua i le tua. A le mauolea. Tele mea. Leise oi. Leise popole. Le pata inga oi e se mea lava i se no issue. No problem. Ola fia i mea uma. Ai o si ona whaala lava i le taiminga ola ai. E le ai sana maftanga ma le tua. Pe o le ola whasamsama noa e pe. Te loa tu lou ala fiafini. A ola le tangata whasamsama noa e le eise atua. E le te tonu le atua. E tu tusa le leia ma le meola. Me mo ia. Aisea. Langa fo i a pe le meola. Nona pe ave tanu. E le eise reincarnation o le anganga o le meola. Fa pe na fo le tangata e oti e le eise ono wha moe moe. Pe al meola. Onga uma ave tanu. Whaire lau ava. Ia. E wha whele nganga. E leise meo tupu le nganga. Alo ringa woti fo ima le nganga. Separation. Separate from God for eternity. E whaavavau. E whaavavau lama. E le to iaisana maftanga e maua ma le atua. Aisa, le fua mai le ava noa e to e maua e le maftanga le tangata ma le atua. Ono le angasala atamu eva. Olea, wa sau le atua. O sau Yesu. Sau Yesu e whaile whaale tanga. Te whaile tongi ola. Talo whai a Yesu. Sawa mai lona soifua. Ai te e tangata. Mo mua te e Israelu. Mea nai te wai o le polonga lava Israelu. E o mai a le te minei. Whiololo. Leo whiololo mai.
ina ua toe whaafo i le tua wanga le lei ei le tua. A le tele o taimi ma tausanga, ma le tele o senaturi, ma le history, mai lava le taimi o Aikupito, au i Aikupito. Le polonga, ma le sasa e le tua, aisa, ona o le fia tāpua i le tua, ai fia o tāpua i sia tua. O le soli fia ngainga ma le alo, lofa wha maoni i le tua. E lua lai tu ai ngata. Two kinds of characters. Mō lakto, mō lawinga. Ai loa mai e foi. E lua foi i tu ai ngā whaavavau. Two eternities. Le moa mai i. E lua i tu ai ngā whaavavau i e moa mai e le tala lea. E i loa i le nei whaata oto Yesu, usum tu wawhine. E lua, olo i eini whaavavau se lua o loo whaatali mai. O loo whaatali mai mō tangata malawa. O anei whaavavau e lua. Whaingo fia. Mua, o lai whaavavau. Lua, o le mālai e whaavavau. O le afi e whaavavau. Ai sa ua whai ai Yesu le nei tala whaafata oto. Ai sa ua whai Yesu le nei tala whaafata oto e whaata tau i tangata ni e tōlua. O le mau oa, malasalo, ia maaparamu. A wa sila fia le lava Yesu. E lua fo i tu ai ngā tangata o lo ola maso i fua le o langa nei. Taimi nei. O le tangata o lo i elana maafutanga ma le tua, ma le tangata e matuai le ai lava sana maafutanga ma le tua. E ola fia, e ola sa oloto, ato no i tele na mea, ai le ai se alofa, le ai mase faa moe, there is no hope. I lona ola. E umaloti, le aise si me faa moe ai, i le lumanai. Aisa, le aisa maafutanga ma le tua. O le ala se mea o mai i tātou le nei tala, usam tu wawhine. What shall we learn? What's an application for us? O le ale mea tātou te, maua mai ai. E iai le wha moe i tātou, a o tātou wolai i le nei o langa le tumau. Pe a whai tātou te maua ke riso i o tātou soifua i lo wola ma lo wola. Ma talia lana upu, talia lana tala le lei. Ma olai. Na o Yesu o ia tātou te olai. Meli Ioane sulfafa upu ono. Wa o le ala upu moni ma le ola. E le aluatu lava se tasi le tamā pe a le ui mai a tia. Lua. Ai ei fo i ma le whaasalanga i whaavavau. E le ola i whaavavau, ai ei fo i ma le whaasalanga i whaavavau. Lo whaatali mai mō tangata umalava. E te eina le tala le leie Yesu Keriso. E le fia ola i se maafutanga ma le tua. E ola fia ma ola tele mea mo le langi nei, e le se alofa. Te e le upu moni o le tala le leie Yesu Keriso. Amen. Ma ua ia le talia ina Yesu e whai malii, ma whaola i lona soifua. Tangata ia latu te maua le whaasalanga e whaavavau. Nang le whamaili Ioane mta upo mōwhai upo suma le lua a o i lātou uma o e Natalia o ia. Yesu, ma whaatua tua i lon suafa, na watu i le manuia, e ta ua i lātou o atali. Ma whawhine o le tua, o whanau o le tua. Tō tangante ua whaatua tua ia Yesu, usum tua whawhine, pe aoti lātou, e alua e lona nganga i le teimi lava lea, i whea, i le langi pe aoti o ia. Pe a whai oti a ola o ia i se o langa whaatuatua. Ta ua mi o tonuina. O langa mama. Ola i le li. Iai le maafutanga ma le atua. Ma tau. Ma ua wha maanga lo ina ngang sala i tele. Whamaili Ioane tolu whepe suma leono ma sani un tātou wha longo i ai. Wha pia lava o nā lofa mai o le tua ia i tātou. Wa le lololangi o tātou. Wha pia lava o nā lofa mai le tua i le lololangi. O le lololangi o tangata. It's talking about humanity. Tangata. Wa ia awina mai ai o lo nā tali pele tu tasi. Ina ia le whano se tasi. E wha tua ia teia. Ai a maua o le ola e whaavavau. Amen.
A fo ele fai upu se fulu ma le valu na ye upu matango fia na ye so fai tawina antunga mai le yoane lava le tolu. Alona fai upu se fulu ma le valu e fa pe alona fai tawina. O le fa tua ia teia. E le fa salaina lava oia. A o le fa tua. Ua nofo sala nei lava oia. A wa e le I fa tua lava oia I le ingoa o le atali I e to tasi o le atua. Wow. E ma le fai upo tolu suma le ono. E fa pelo na fai tawina. O le e fa tua I le alo. Ua ia te I e lola e fa vavau. Listen to this. A o le e le fa tua I le alo. E le iloa e ia leola. A o le toa sa o le atua. O lo tu maulava I ona lunga. 2 characters and 2 eternities. E lua I tu ai ngata na ola. E lua fo I taunu unga o nei tu ai ngata e lua. O le mea moni usum tua wawhine o le oti I tangata wha tua. Wana o se te anga mai le tino nei ai whatasi atu ia Yesu ele nu moni le langi ele teimi e oti ai. Pea se whasa longa whapisnisi a teito le ta oso mai. Whamali Filipi mta up mua o le whai upu e lua sumal tolu. Awa au wha le tonu I manatu e lua. Whafonga le upu e la apostolo Paulo. Awa au wha le tonu I manatu e lua. Tangata le ola. Pe oe mau le temi lei. Brothers and sisters in the Lord. Me le apostolo Paulo. I am double-minded. Whamau o wha le tonu I manatu e lua. Whamai olo ia te au. Le manatu. Ia o walu. E se si whaapunga whaingo fia. Wa o mana o le teimi nei. O te oti. Ai se ia walu. O manatu ia o walu. Ia whaata sia o makeriso. Vaie. O le mea lea e sili ona le lei. Pa mai Paulo. O le manatu lea wa o manatu iai. Wa o fialu. Ai fialu ea. E fialu. E whaatasi ma Yesu. Lo ringa o le taimi ai o te ei Paulo. Fa mai Paulo. O te whaatasi atua ia Yesu. O lo ringa lao I le tātou te lo mai ai le tāu o le tali o le tātou fisili. O le anganga o le tangata. Le ei e le eise si mea la tu toi wha upe upea. I pe toi wha te tali ai. E alu sa o lava le anganga o le tangata wha tutua. I le parateiso. I le meolo I ai le presence o le tua. O I nala e wha tali ai. Mō le toi tū. Mua. O I nai wha tali ai. Nā fō ta ua mai le momolko nito sfulu lima. Momolko nito sfulu lima lono whai upo e lima sfulu mal wha. Manino mai nā I upo le apostolo Paulo. I ana o onga ele tūlanga o le veo I tātou. Ma tangata suia e le teimi I tātou te oti ai. A mese o le teimi e to e fio mai Yesu. Momolko nito sfulu lima lono whai upo e lima sfulu e o lima sfulu mal wha. Whafonga lei. Le ausoe o la upu le nei. E le mawhaiona a vea o le malo le tua. Ma tofi o I lātou. Ua iai tino a ano matoto. Lo ringa ele mwheo ngā alu le tino le nei. I le malo ke riso. Ma le langi. I le tino a ngasala. Mai ele fai fo I le ola pea. Ma tofi o le uvale. Fauta mai. O te tauatu ia te utau le me lilo. E le mamoi tātou uma ai li ua I tātou uma. E whaafose I lava o le emo le mata. Pe ai lia le pū wha uma. A wai lia lava e toi tutu mai ai o e oti ma le ola pea. E li ua fo I tātou uma. A wai te tau ona ofu le nei tino I vale I le tino ola pea. Ia ofu fo I le nei tino oti le tino e le oti lava. Pe a ofu fo I le nei tino le vale I le tino ola pea.
A ofu fo ile nei tino oti ile tino ile oti lava ona tau nuua ile o le upu o tusia ua faa umatia le oti ile manu malo. Na e tala noa mai na ile teimi. Ile teimi o le awa pe na ona o mai ai le teimi o le toe tutu mai o le au faa tuatua. E mai se o le teimi e toe fio mai e Yesu i le sitianga le au pa ia. O ina lea e tautala mai ai le fai upu lea. Po o ia e fioti le teimi le nei i le faa tuatua o le faa te tau le fai upu lea. I le teimi e toe tū mai ai le tangata na oti o ia ke riso Yesu. E toe tū mai o ia, mai ona faa po sei lea. Ona li ua i la tau uma. O le wingo le upu li ua transform. E ave ese le tino lea o le ato e tū mai tūnga mau. O le tino e pala, whama o le whale apitanga e suia. Ai au mai e le atua le tino wha le langi. What we call a celestial body. E sui ai le tino ang sala, e wha ofu ai le nganga o le tangata lea nauti. Lea na separate. Lea na iporateiso le taimi e wha tali e lona tu e tu. Lea ua fio mai Yesu. O nganga umai o tangata o le a wha ofuina e le tino wha le langi. Ai tu e tia i mai lalo le tino lea o tu e tua e le palpala. O le tino e pala. Le fai mai le fai upu mua, le fai upu le tatu fai tauina. E le fai taui le tino le nā male langi po o le malo le tua. E ulu fale iai le tino fale langi. Na fo il momorte salo ni e fa, fai po su tolu o sumo le fitu. A o le teimi e tu tu o il au fatu tua. E maua o la tu tino fale langi e fa tasi e tuai i le ali. O lona winga. O le tali o le tātou fisili e tau whaavavala mai le teimingi e lua tele le tātou tala noa. E lua lava mea a ngai ia nganga o tangata pe a whioti. O le tangata e oti e leo ia ke risu i sūlona soifua e alu o ia i le afi se oli. O le afi e whaatalitali ai mo le teimi o le tuetu. Ona lau e lole o le unga muli tatu tal noa le vai asolea. Toi tū le whaasala le mta upo e lusfulu tu se whaling. Ai aoti le tangata o lo ia ke riso i tu. Le intermediate state le tatu tal noa o le nganga. E alu le nganga o le tangata e oti o ia ke riso i su. I parateiso. E whaatali ai. Le teimi e fio mai e Yesu. Ma tupo e lo le meleng tatu ta ua nei. Suia whafo sei ai. Le whao fuina o le nganga lea, ma le tino whale langi, e sauni e ulfale i le maa lo o ke riso le mileniuma. Ia maso so o to ia ma le ola e whaavavau, e muli mai, e pe ona ta ua le tuse whalinga e lusu ma le tasi ma le lusu ma le lua. E al teme nei, te loa ia la talatu le tatu leina, tolu fitu ta silima i tolu, ia lewa emo ma le tatu msini, ia fa talofa le tatu wala mua, talofa, Talofa la sunga poni ma la su manui la sunga ma na el mta punia pia. Talofa o Tulepa. Talofa la tui ma lo verso fu vanes sofa. Ya le fa ma lo fo ya fa tai ma na te pu kalame. E ole meta wala wala talofa ta o tu Yesu lo te pikia. Usa ole meta wana ta mai na ele fa lo fa unga te ioti. Why it's too late to change your mind when you die, according to that. Exactly. Let's say me tawa. Matolia anale o tu so thing for years when see the no see the family to toto or sawa. Tu so thing of phone na the cancel ile fai o le fai le tu mo le ya le o tia ta eva. Tu sa wa tu se nga la fa sing thing for cancel thing to ai da. Malaysia me taua e sa'ala from talang. There's only two options available to us before we die. You either believe in God and enter into heaven, or ignore Him and the devil's got you in hell. Just two ways. Maile ma te fitu vai busu tolu a
Ala le ala va pia pima le ala va tele. Mana ia. Yeah. But it's for me. If you acknowledge me before men, I will acknowledge you before my Father in heaven. But if you disown me before men, I will disown you before my Father. So Mana ia tui. Mana ia tele le fa so ma le fiafi. Ia le li. Malaysia mele ole otia sa apena sa wala sunga e o ta te pala e fu a tonu le tua elise me pole fu pe auto tanga wa ole otia e o tia tanga ta e la pala ai le sa uni atu le sa un ka como kai ko mo kwa sa uni ya elise me pala e fu e ia sa ia wa lo makolio Yesu mo le oti sa po ngo il po mana ia le lo si te mi tonu mo e fa te ia po mo sa po mana fa te tu le fa te ia long mal tato proclame e lo fa te le atu mana ia fa soa ia fa se fo fa talo fa listatu la talo fa poni fa o mo oe Antonina le maro si tai ia le li le tswa lang po salam tai malo lava mo pa mara mai na foi ta pune tu la le po ia ile tu e moni ai ia sa nga wa pe le ia tanga ta pe le e o tila ia wa pe sa o sa nga pe o le na mo so lista wala le sa ia o le otia le fa pe ia se sa uni no o mai le le dol temi o mai le otia ia o mai le otia la o sa tai tele la poni mo po kala me fa mar mai na foi ta mai foi le mau woman mala sal ma na ia mo ia ta la fa long so ia e tu fa mai ma ma tu ma po fa wa tili ia fo il mau o ia manasa e fa stai tili na va poni mo fa mara mai no la fion ali tua ia lo fa tu mo o ma la ainga ia fa pe fo le sunga ia tai tu ia manuia ngalo ngali po fa tu fa tai tele la va ia tol tirato nina tai mo le fa so ma tu fie va tai lang mai ia e fa so fuina mo nei po ta fla il va sfo ia fa so fa ja, nei, te tau whai mai nisi o lo fia tau whai mai, tātou leina nau a awano atu, tolu fitu, ta se lima i tolu, ia e te walau mai ai, pa e se me te fia whasoa mai ai tātou, ta upul nea fiafi, le tātou talanoa, po le ale tūlanga o le anganga o le tangata le teimi o ti ai, po whea le mea nga i ai, ia, le fui pe isu te le tonunga, e whasoa mai nea fiafi, e le tātou telefoni o le na ua awano atu. Ai, o le tāuia, fole o le tali lea o le vaenga mo mua o le tātou fisili e pe ona tātou talanoa. E po le ale me tupu i le anganga o le tangata pe aoti. Au tia role utau wavala mai pe ona o tua se tali i le teimi o whano. O le fisili, o le ale me tupu, e tupu li teimi tonu ai oti el tangata. A wai oti lol tangata. Wa umal manaba. Wa umal manaba lo ingal woti. O le ala me tupu il tangata el teimi na. Ia lo tatu lo yo le tino ai ia le woti il tino le la faia ngai inga fo i matulanga o le tapenanga le tanu il tino. A o le a se tūlanga i le anganga la o le tangata pe auti. Lea la e te umwhai ele tātou mta upu nefiafi. Te uwha maalama matu e tali la e tusa ma le whioti e lauri e to lua, tamai e to lua, o le si tamai le lei, a ta alofa le tātou wala au. Ta alofa lava. Mana te fora suga. Ta alofa te, ma lo lava, au mai oi. Mangu i fasa kai. Ia, ola ngongo vanga nei le mea leo nei. Oi le sau noa? Leo duai. Oi, ta alofa le duai.
Alona afkaya mal pakola melasum. Ya. Ya le. Keminge ole moleoki keminge ya. Keminge wa leo ko ku Yesu mat ko mau moleoki ya. Mana ya. Ole ula ka ko. Keminge e fuala lo kusale keminge ayoki ro. E fuela wa mi o mo lo ko nga i tena ka Yesu. Ya. Okay. A fenga ka diele li me fa maungi. Le fa kuwa si la pasi ke malanga sa o le lan. Ya. A fa le kong ka ko amio. Ya lo ngala ele adu dunga adu lo. Lo ngaka ko ngai. Mana ya. Ele sa o pasi e afea. E afea de pasi. Ai ar sa wa fai ka Yesu kamingi mai fa maungi ya e ar sa wa le malanga ile lani ana ya usore kong yo nang sa yo ka ko dio Yesu ana ya ai fai fa le kom e ki ke e male ka Yesu mo le fa maungi ya e di ai lai di ele e o ka ko mele mo ya la yo so ngaka ko ngapong After tele lava, mana ia fa so mai a luluai. After tele lava. Ya mo ka pu ko e. Fa mga ko fa ma ro si ai me ro fa ma ka un ba pe va vai si kai. Ale. Alo fa le tu fa mu yatu. Ya tu fe lo fa le vai so. Ya fa se fo. Na ia fa so ia o mai atu. Alo lava. Ya, na mo lava ta tu no pe si fi vala mai. Ole pe o vai ngalo na lua ole tangata ele italiano Yesu wale tatu te wo monta tu fata wa ina la vale vai ngale te atu ole tangata la le italiano Yesu mal fa ole tanga ole ola ile langa le nei o tangata na te il fa ole tanga Yesu a o mai la le oti e le o manino mal tatu mtau o le whaasalanga e whaamavau lo la tūtaui. O lono winga. E le se whaamoemoe. O lono winga sa ola e pei lava le mau ohaleng tātou tala noa ia nei. Le se loto alofa, le se matau le tua, ola i tuina naunga uma o le olanga, whaalongo le upo o le whaaletanga, ai le tali eina ma te tee. Ia, pa talofa le tātou walau, talofa. Talofa lava. Ya, talofa. Talofa lava le usu. Oine sa noa? O Ana. Ana, ya, malol Ana, ya, sa noa mai. Ya. Ya, vamos a morir a la cafecili. Ya. Ili porkalame. Ya. O ngi ke fia e falongo ko porkalame ale au na le tu. Ya. O la cafecili e vinga la wa ye me ka o le esikengi a. Fa pengi la o no langa ia o au ka o mo kingo ama o ilo no kuma wala lo me uma fa penga. Ainga o walu lo fa pela lenga o sika mai kai nianga ye se pe fa fa ke kenga wala vela kavali. Ya. Ia wo kai kan kanga ve ia ka o ke ia inga. O fea kongula ka kuanga kulanga ka ke kuai. Es el Mario la oficina, ole mo cualo lolo al oficina, oye. Wai ni ka o exkengi, ya, la ve lungo la wala. Lungo la wala le wa kai ka ngeira ka ngaka ngala ve la ka van. Okay. Maka okay nga. Voy, olongo vinga. Olongo vinga la ke kinga inga lo la ve ala ke kal ngaka le. Ai los ke mi le inga i kai or ke mi inga kaunga fa sanga i ro i le ima. Pai pi ngi mo fa ri kongwa. Olmo kwa aula vale ala ngaka la la oki ala. So la oki la oki ala fa o ke fia ko ko longa pingi le inga o ke ro la. Ai te lo tali ana. Ai te lo tali ana. Ia. Ai te lo wala ke fisi mai po fe ala ai te lo. Nga ole tua nga ke lo me nga po fe e o fo ia. E ma ko ai o le fa ia se fa msinonga o mena. O le telefone te mi e fio ti tanga tata tu fa longo i mo meo te tinonga fa mai.
Ia, o le o sto ina o te lo la o i lo le wha o te lo. O te whai te ai whaise me whapenga se tala whapenga ana. E se angal kasi al whamsingo. Mai ki lo le tu o tau nunga e lua iau kako o le whiawhingi. Po o le parteso, ia po se oli. Nga o le tua nga ke whai al whai unga o le mena. Wa o le stangata. E wholinga mai e whaalele leile o langa i le vai e stangata. A o le tua. O lai makua sekia. Ia o le singanga, o lai mga whapea. Ako o kome o ma. Ia a o le lotola. Ia o lai silfia le tua. Ia o le tua foi langa ke fifilia po fea lu il tangata il me ilon tau nunga. Langa leng taru tau noi mo meo whaavavau e lua. Ia o le mea langa o le mea le tua fifilia le tua le whaavavau e o i tātou. Ana. Al manga i o le fisili. A tuku manatu. Taila mai lau sunga wa tai mai po kalame. Tai. Pamani leli. Ia, alofa tele atu. Pase fua. Pase fua. Ana ia fisili ana, ia, nae maua lava lava no tasi pa fia walau mai, ili tātou programe le fiafi, tolu tipitu, tasi 5, iwa, tolu. Na. Ole ala le mea, ole a tupu le anganga o le tangata e oti, ena tele i mawaina Yesu, ma te e le whaolitanga. Ma ole au noa ma le tua e pe o le tangata mauoa. O le talila, e tutusa le lei lava ma le mea e o i le tangata whatuatua, pe a oti o ia. Tusa lei a mea o i tangata e to lua. O mei e tau o no fuanga e malo lo i ai nganga e whaatali ai ia le teimi e o le toitu. E alu le nganga o le tangata whaatuatua e le no fuanga e le tu mau. It's a temporary place. O fea, por a teiso. Ia, matul tātou av noa le tātou fisili mulmuli. Talofa lava. Talofa lava, lau stunga teta. Ia, o ile sau noa wha mulmuli te mata fusoaf. O toa. Ia, talofa toa. Ia, sau noa mai lo. Pastai lava mo le manoa. Lau stunga le. Asengaina. Ia o au ki se asa au vidi o ke whalongolongo e o pokrami anga ia le whalongolongo o vidi o au skanga kai ia o au skanga sau mai a sa o foio o pi ia le loko maleanga le o anga fo le loku male ya wa fa mamui e fo le i mo se ko lo le tenye ni u ma mi ki sa mo pa ye ma u ni ya wa ka u mo ko ni da ku yo fa mamui e fo le i mo ni ka baki ele ya ele ya o do vinga ro ko pra le ma ia yo sofa no logo porque bem o ele que ele tá o o na se fa ku te de o ele o kan ka loku za mo o mai ni que no le ko o se lo alfa o mai ia show yo va ku foi lo tu va fer o fai rangi fo la mo se ko ruanga mai a ungi ai alfa ia ko era o ia male ba ro fa ma le ia fa o lua le e maliu le ki ga ai no dai ki ko o ia nga ia ora mo vanga nga le fa o le do mai no la fa o mo ko yo ko mo va ko le lo fo le tu ia anga o ele miti a reka kalo o uma le aso kai o via ku o zo mole li me o te manga o e este foi o ki o va na le ni foi mo o ke o ke mi o ga ke mai o ke mo wa mo ko yo ka ko mu le lo fo le tu ya ke o le kere o mai o la o ke mi o la o i pu
Ia koe whaora mai a wale li ia la o ke me. Ia le fo da pa koe malo ki mo ho ia ma inga le o ma yengi. Wha ma si ngau ka kia wha mai kara fo mai wa. E laki a wo o skuranga le ia ta ukangi a wha mai ma kua i ko le li. E ngā ngau roa ia le ma malo le tuo ma lunga lo whake. Toa? Ia. O e lotu nei taimi o ise kare si o? E o ma ke mingi lau shongo ke i arvo te ro. Ia. Ao mako a inga o kangaka ke tiango ke. So wa piu hoi ke o a inga e ka wanga o ke arvo te ro. Ta ua ia toa o le melna, ma ne ia po i fo fese meo e alalai se lotu, ia. E fili le a fo le lotu elu iai e launga ile upu ma le alofa ma le fa maoni o le tua. Ia ale i fo ise me, ia o le ava noa ia mangele i lau lotu e sauta lotu ai. Tu se alta telefoni lea te wala utu ai ia na whailo sta tala ma lotu fo iasi oe. Tu e wala ume fo ia teito a isa o peni tu se alta telefoni lea ia masesi fo le malu le tunu o whaafonga mai. Ia tu fo ilalo ia nai o tau swafa i nai e mātou fonti talo. Ma ia so e wā, i wha malo longa le tua. Olua tasi. Olua tasi. Olua lima. Olua tasi. Olua lima. Lima valu. Lima valu. Tasi wha lima. Lima valu. Tasi wha lima. Ia, e msale umato e wha manino atu e le fionga ya teito pe a umal por klame. Alofa tele mo e lauso toa. Langona lava le lo fatu foi ono tulanga e pe ona melte utinonga ia ai to e tom failo sa to e foi le li ma tom fai na ia ia no manga luenga le tu e nga ilu sui fua a me se foi fa na e lo fatele atu le fia filanga le umal ta taimi God bless ia God bless ia fase fua ia la fai ulta tu tal tatu por kramisi tal fa tele le tua ia la malo swafa le nipo ma to vi ia oe ona la upu fa tele la upu ma to fa longo ai mo fo ile fa mal si au mo ma to me se la votanga lo ma to ma futa lungo ma to por klami ma to city atu le tua tu la epa Antonina le luai ana e me se la vale tama ya to le tua e la fa malo longa ma la fa mianga lo fangia le nau la tu nei a mese fo i la tu umo ma futa mai pea ma fa longo i la upu le po si ti atu o tangata le tua nau la upu ia ile nau tele e te talim fa manuia i la tu mana onga tino ma le nganga na tu to i la fa mnianga ma la fa malo longa ia te mo fa nau le tua i ona tute fa tama wa le tau si o fa nau ma le ainga ia fa mnia ma le po ape foi lau whainga luenga leo pui ma tō lungo la wala. Wha manuia i loa tunu. Maua se whainga maro long file mul nei po. Manuia fo nei vai aso a tō i lo wanga le lei. Lo mātou te talo le ala ia Yesu, lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Amen. Ia, tātou por klamen la sa mo nei fui fiafi, nei vai aso i il wha moe, ia le a tātou to e whelua i foi. Wha so ina o le tātou por klamen lea, el tatum ta upulvas fo nei taimi ia ora auto ona nei poni fonuti fa soi foia mo nei taimi. God bless you all. Slava fasu mo fitu ina pati o tonima o tonu uma baba tu live inga ile tua so we are ina pati Langa
Ngā pati o tō lima I le ri. Si whakmani o pāsa poni pōti, ia leo whamai atu ela na pōr klame le nei pō, tū leo penga le loto, mātango fie, o pole ola o le suli o tātou mai o māmlama o tātou wala, tai pole baro le tunu sa pena po e ona whaasoa mai, ia mori el whamano mai whaapatai I lana o ona pāsa poni pōti, ia mesa lamore te pena ilo nei pōr klame I pō asonga fua o vai aso taitasi. Anga le pele rii, ia, mōlo malo si tino siri le nganga ma pretua ngā venga o ngā lueai, mōni a nganga mō I marona malo. Manuia po I atu I lungo ala, I le alofa o le rii, ia, manuia po I mano longa nei pō, toi po I mawari tātou po kamere nā le aso luo, le asonga fua o mua. Ia, muri alo to soi fua mara tātou ola, ia, whapeni po le soi fua, manuia o le sunga ia pāsa poni fonti. Tami tu lai mai spulu iwa minute tāne o le tu la spulu. Nisi o lo mo mia mai telefoni a le sunga ni paipe au ia poni fonti. Le olu tasi, olu lima balu tasi pa lima. Olu tasi, olu lima balu tasi pa lima. Koe lo kasi ma le mea alofa le muri. Ore ke pongi ngā sunga le paipe au ia poni fonti. Olu tasi, olu lima balu tasi pa lima. Te tonu tau lunga I stau tua le nei po sa mora tunu pele. Nei as pai bai asa ma se mau. Te tonu lava so poutu se ngana I pato ese a tai tonu maro le tunu pama ngalo ma le o ona pato wa. Ai mo onga lava le loto ia pusia pe tato. Pēano whani o le pini ngalo le olo tato tua. Pe lava e maputa mai ai, mai e whapaponga mai, lo pata waa, a lo whatu taito mo tō. O tuno e mamao, au kirani manu tūtua oi, a lo whata le atu. Lo whatu ai, la tōna maputa mai rungo le apia fōringa, ma rungo le YouTube channel, whaputai lango mai. Whamria le atua, mria mano longo le nei po, I a au a lofa o le ni. Manutia I tātou le pōngi sa, a la whai le tai au le maruia, o le vi inga lava e fō I le atua. Alofa te le atu. Teitu tanoto le au na soifua. Ma ia manuia.